la fua fa solo mule no mana yo tato lo ile me tauna fai ina iso I fua malolo ina le tu malo fa te le na promotions mo tato so fua malolo ina ai me se fo yo tato ne ia fio ma la papa au yo tunu fafo ia wai moni ele sau no ngale fio ngale li Palemia Polata'ivao yo tato pe na uma TV Tautai A'e to oto to ia lai nunga ia ai fa tau lava le tulanga ro so fo malolo ina o lau fo ile vai e to se mai mate fa fisanga I male fio ngale li Palemia o matua fa fuina no na malosi ia walanga pe o tala le tuspa ia ai ma ona le anga ma o le ele vai ngo fio fo ile pa ingone a pa fia ngai pe ato fio fo ile fio ngale li Palemia isa mo o le ata a mata tu nei ni usila o le tafa si fo le a I mata upu tau le fonoso Samoa manisi o issues I tono le tunu a o no pia ia la wo fionga le li Palemia nei o mo fo se ava no ai felo ia ma mai tau ia nga fo ia mala sanga o lo ia ma tau le nei tunu ia o le asa mai tau tu langa o le no fo ai a matou Samoa e ta amata mai ai I lau observations ma lau whaatatau wai le tūlanga o le mātou no nofo ma le sauwha I ngai nei ia e iai se whautuanga le lei e te tau o na ala vaatasi ai le no nofo ai a mātou New Zealand e ono whaata mai ai foi le sauwha I Australia Amerika a wai tasi lea vaenga wo fisilingi e sofina ngalo tasi lea vaenga o lo malo si anga I le au mainga o le nei vaenga whaupufai ina ia mau malo o le sootanga leo tangata Samoa ia tunu I fafo e mawhai ona e sau noa faftai o le porkalame la vai na te pena Asiata e iei le teimi e whai ei ase singa wha amau malo o te sauai e whai le courtesy visit mo New Zealand Australia matunu uma nei e whai tato whai ngā paanga e whai Amerika saina maisia tunu e iei le teimi e sau ele malanga wha ne malo wha Palemia e asi umai tu tino mele e tunu tato whai ngā paanga ai wa velo usau I lo usai dinga malosi wa te le ile tau ai lo tau mai New Zealand tato amata lai nei o New Zealand wa tau New Zealand o lesi tato ai mali pa pena vai Australia it's become our second home ai sea tato no nofo fai ngā luenga wa ta tanu fo ile pa ia mal mamalu Samoa I nei Australia mai sia tunu tutui la vo al fa mo lai lo no fo I nei mul fa ba ia so o le te le o le taua ila uva ai mo le tunu ato malau tilo I le sila sanga e to fa mau tuai de pa ia mal mamalu o Samoa lo alala ia Kilani Wellington me Christchurch ma ba enga mo New Zealand ile me tu ile malo ile va ma le malo New Zealand e va ai uma Samoa I nei I tu tau le na le uma vai lo sau e vai so fo malo lo ina le utapena a o tu langa le o mai tawina I New Zealand nei o le te leo le sila sanga tau ai lunga atu ile va ai me le malo Samoa mo tatou tangata uma ini talo fai ile nei fio tau sanga sa asa le fina sa o ana I tatou tangata finau mata upu ile I mawai atu nei fai le finau ngal tatou sitiseni lena to e maua mali na pauale tūlanga sili na te lela e fianga o Samoa le teimi na fotua I mele tatou sitiseni ina ua tau mawhai e sitiseni tatou tangata ia na ba ai teimi o New Zealand lena maua I na o tangata I New Zealand ai whaatua na I uma Samoa lo I Samoa I le toi la langa la lumta upule na la langa e nei tu lo lava fi na wa Samoa lo lala I nei de matau a le mau ma le va ai ma mau e te tau na tu wele ma lo I tua o le fi na unga le na fai ui o lea po le ale fe ese inga sa iai manatu malangona I le tu langa fo I o e na whauruina le mau tu lo lava fo I le sunga ia e feso fai langi fo langa whanana masiana pati o la tau na amatanga na matara no ai fo I le amatanga le tau
O le tāua la Asiata o le mele. O le tū o le malo. I tūa le me o lo i ele fina ngalo o Samoa i nei. Mali. E le uma isu, le foi la oto e la langa mai nae le mata upu le e winga e le visa free. I lo tele te nunga whaataita i le malo, e lango lango e le malo Samoa. E lango lango e le malo Samoa. Ai sea, o le mata whai oi tonu ale al malo. E o mai e whai mea mole le lei o Samoa i nei. Samoa la ia tunu, i le anofo mai Samoa. Le ua sao le tato pensione, whaftai le tua. Whaftai le pa ia mal malu, tupu mai e tamali imwhai launga, sa fina wina. Le ua tau, mai o te whaftai tu langa na. O le sila la sanga le tu toa i whaamanuianga ma pensione. O le fo e pisai e tongi le moa ai u le afa. E na ona whaasi te seni ai le qualify pensione ma mea. Mta whaioi lana, mta whaioi na malo, le ua uta pena, ia. Ma le fa ua umana o whelo ai inisi fo i o le fono fau tua a taitai o e kālesia i nei. O ma fo ino o whelo ai i le fono fau tua sa moale i nei. Ma nisi fo i o lo fai fo i ala tau whaalaha patonga e lango i isiu ia. O le mata whai oi, ia tu whaatasi se mea tasi. Mali. Ma ia ave le awala sao e ave a. Tu lou le tau mawhai anae o te lango ina. Ai te tau lana whaaui i le awala e whaaui ai mori lumana. Mana ia. O nei tau sanga uma safi, nau waina e tātou tangata wale o te tau mai nei. E mautu le fono fau tua a whawhenga daulangi. Mali. Ai le ta ape le fono fau tua maisi fo i la i e whai. O le wo isi ta pena le wha mo le Pasifika. Le lei. Le wha wo isi ta pena ia mo le tai whale nganu. Le lei. A le fo e tau ta pena le tatou. Fono fau tua mo Samoa. O umana o wha le lei le fionga le li konsula. O whai a whe mata por se rufa por lua. Mali. A mata atu nei. O le mei iaile atu nu umana le ka le sia. I so se vaenga o New Zealand e iai ma le malo. A mata atu nei. Mana ia. A whai sa tātou tū ma mao yaso ia. A whai fwoi sa tātou tū sengi yaso ia. Tū nei. O whea iai le atu nu ini mau a noa ma ni mau e manuia i o tau i nei. Tū wa le malo i talani. A batu le lor whautuanga. E sa noa mai le malo i Samoa. Mi le malo New Zealand. La fetau ilo la i o fola e fai le fai unga malosi ma le fai unga sa i lau la mai tau i le tolu vai aso le nei o se tūlanga tāua e tu whaatasi mai le afu le tasi Mali langa i le fau le o mai ona i tātou tangata mtau mwhai wha mapopo peitai sa fusu al tangata ia o le taimile nei e sau whawhai le atu nuu i lungo le malo ma le malo e kili va mata upu mo le manuia o tangata lau tele po sa moa po ine e ave le malo le mau Mali e tala noa au le Palemia sa moa tala noa ma le Palemia New Zealand fai le tonu mautu pasi alo ia ile tatou whenga inga whaavao malo o mana fai ale na whaatino al whaarvelave na whaato e se ngā mea ia na whaat tu lau lava langa e tu ngā mea na tutupu le tatou vama New Zealand a lau tala o mawahe na tu vasa a le taimile nei o mai loa whaatasi e tala noa ma le whaavao malo i New Zealand e le lau tau sisila o le mpaintau fia vasa e le mana o mate wheloa Mali o vai ei ia e le i whai alma wheloa inga ma le Palemia o New Zealand Io, au sa no me ava vasa fio o tu la vai asi lo mai mamata no le na fa ba no ina ile temi na ma felo o se felo inga taua lo ma mata ngo fi sa lo fa wala ngona i ele to fa ya palauli ya wata to fa lupe ya wa vasa ma io o vasa io wa vasa mana ya o le to e tau sia fo no fa puli io ma wo a upul tara noanga o la tato me tauna fai le lei o to le lei mato o afa pita o le tauna tato te tiro mole le lei o sa mole i nei New Zealand la to te ngalu lue
matongi la fonga matautua Malo New Zealand. Ya, mana sa auto va. Tasila le mesa matal noai. Mele sa noai anai. La le mele atu ta wal mele ol tato fai on tato pe mita tato tio mai. Mali. Ai si sila ia set. Ai le fai COVID. Sa isu sa mo pe mita. E ai ma pe mita fai ngalwenga. E ai pe mita onga. Ai ma pe mita fo le multiple entry. E pule ol te mita sa waima e no fo nei mai al wai. O le tūlanga nena, sa whaingo fie ina wheo ai una e tātou tangata. O mātou lai Samoa, ela no mai nei, o tātou whala bela. A maliwa le tangata nei, e o mai tai au. E re pa pole i pase se pole al me whai. Al me lago tupu, wa tanu wale maliu, e re i o mai sesi. Ai sea, wa sai tia tele ono le tūlanga i nisi fo i o sori ngā tūlafon. E o mai nei, ma so lai. O mea e fo ia. A fai a fai sta to madienga le mele free visa. E lena o New Zealand apa le mele. A mai ni free visa o mta fa yo ya Samoa. O tu fa fo tangata yo mai soli fa tu la fono ye. Na la fo ta te fai Samoa. A el tangata New Zealand la tu Samoa a soli tu la fono. E fai la wala te fa ti en metan fa ti. Ai pe o la fa afsili siata wo over ai ile tu langa sili mataua. O le ava noa, e o mai nai tangata ia sa watu fo i momoa. Mana ia. Pisinisi. Ma ta upu wha wa Malo, wha whitauli a inga. Ma mea uma e ma whai o na soa le pula. Ma mea, ai si sila nei whamsino. O le si tu low love, o le si tamari ile nei Samoa, o wha a fia se lau naru Samoa, i wha a masino. Ma ele la titi tupe o le aluatu tolo. Alatu le fai, alatu tu te no fa so ala pule ma ai ole tu langa te tau nei. Latu fa fengo fi. A fina ngalo le tanga te watu la tu la useki mai sa mo ya wala fa tu la fa. A fina ngalo foi le tu no fio ai mai ni. E tan fa fengo fi. Pe tu langa na wa manatu ai e tele le vanoa ai mai sa New Zealand. Le wo mana matera no male minista ya va vasa. Tala nom ta upu fa loto I fale il tato fa va Malo o aonga so ni tau fale mai so ni tau fa ya onga ya mama ta upu mo fa alunga lumo le tato wa o le tato treaty of friendship wa tante te mana ya wa e sa fa wa sa no ngala o fio ngali panbia le wa e sa no tono le va nganta o te sa fa fsili wa o le si point man ya le na mai ele fio nga ya nai ongo se fulu aku ngu leo mai free entry ko New Zealand ai le ai mangi o la ko sao ke kele o fai ka mau ai New Zealand and I thought le manga ye yo nga fam kala wa le la wo mana ya lo no pia ye le nei taimi o le ka mau ai New Zealand o ka fo ingi milionga yo le pilionga le drive ma income mai tangata Pasifika ye masamo e o tulango ta alonga e o tūlanga o porokiki, o fō mai, o loia, wa iai umo, a lea e ngongo ki a kako. A o le vaengo te tau whaafsili etu. Ai se ana tau whaafenga tāi fo ina inisi o tai momoan, tu ona tau mawhai e o mai e tutu whaatasi e tu leil vaenga lea. Wa o lesi vaenga no tau mau, o le tau whaafefefe whaapea, o le tūlanga fo ilero le mass migrations, e umayama o mai umalo, ai reiro mangisi e ngofo I Samoa. Ala so whirga. Ia Asiata ai aini tangata o lo lalampapa o New Zealand taulanga langa I mata upu nei o tangata sa whea ngai ma le Palemia o New Zealand au tangata Samoa Mali lela I le fionga ia nai ta lo fai fo ilangi fo launga le fionga ia tekto Philip Fio ia le fo la fatua mai atu le taimi o pito o la tau ne to sa fai ma va inga lo tilo la ngo sa mo fi nawia ali o la to fai va fo ina la ina o tonu yo ai ai la ni tanga te malama email le ai samo le o ta o tu lo la va fo ini sine te o le ta o ses a pe o le na ia la ngala ia I si sa mo le to tonu te ne ai pe o ta nata ia to tolu I la umai tau nei tau sanga umatalu no in mobile Malo Anai, teito fio, ia mautito.
ai ai lani tangata latou te iloa le taunu ungo me le lei te taunu fai mo le atunu o le totoru le tatou mali e ui lava la ina le toi sau whawhai ta mali i nei whai langi fo le whiunga ia teitu awa nae maupito o tatou whetua pupula ia la te sila fia le leile me tauna vai pa o mana matou wheloa o mana ma wheloa i manae o ma whaina ma wheloa i maupito o te mana o mia le latu alalo e whesoso ani le tapenanga o le tatou tweeti le tau tapenga ma le tatou tweeti e toi tapena mali toi tapena lona toi whauwhauina i mata upu o mala ia ta o le tūtaua langa o isi a tatou mata upu na ave to tonu i la tauteng e o toi am whaamuri au atua ia a le tu le leila le taimini nei wa tu vatasi le Pasifika mali e la wai vai atu le mamoring o aina mamoringa le mau o stamo whanana e matowon o vele mo stamo sia tu yono mai e vatu whaongalo ua vanole nei vatu e lau whamalo le pati a tatou uso e a whanana malona fo i taimi e matu yono ma la tau nei wa o la tau na mai a sisilela o tangata Pasifika le ua tu vatasi ma o le tuta ua la le nai malosi o le mau foi la uma moli e nai e le na o tatou ia le Pasifika mai o le malosi anga le na e te le ile vanoa e tau te whina ua ila ua o le taimi nei o la le mea la apa i le malo New Zealand e wha mau popo ia tunu e le aisa la tau sao le nā tonu la a wha feta tu mai le tasiva o no sfuru na amata nei o maine e tatu tangata matua ma le tofua sa iringa malo la le taimi nei wa le ngate le tamau a ingo New Zealand a o wha solo ro i ta longa maisi mea i sila i wha angata ma o ma New Zealand e papa i lo le lima o le sa mo i tonu ia amata fo i lena fere lei manusina al wha moe pe o na e sa unoa i tulanga le aiseana le mawhai aina la whaina nā taimi ia o te tautala ma le whaalaro o le nā taimi o te a tonu foi ese la tau wha atulangana tu pele malo New Zealand mol malo New Zealand e leo toe malo na o New Zealand e whau pe o pe mako taimi ne Asiata ua upu fale a tātou tama whanau ma Samoa i le malo New Zealand tu lou la valale la tau tama whainga mo New Zealand ai o le malo si anga atoa o le malo Samoa i le malo New Zealand mai tā ua ila lo te whaatari fo le mai whelo inga ma nai o te whautua ina tapena lo na wha moe moe o te tatalo tu fo i le tunu lango lango ai au fo i lo i Samoa o te tapena ina le vāwha vāo malo Samoa ma New Zealand e sila e saol fina ua nai o le tūlena e sao noi whape i popole le mass migration o mai immigration Asiata o aso nā there was no hope back home no return a su e lo le manuia prunga le valele o mai lo ini o le mea lau fai Samoa pe fata vili le mea ina i o mai nei whale vela ve ma fo i atu e le to e tua ia tama le tunu ai sea o fai tato me lei o Samoa o se atunu e tau tātou ta pena i le lumanai tātou te whiano no foi mali ai wai vai ole vai vai ta me sanga Asiata e a mata no mal ta siva no sfuru fitu sfuru e matu tu alor so i fu ola to ni no mai momo pa wartang i whanau fo ia usamo lautu yes ai vai nei ale sa ato e tau le fanga na o fale mata utia la te tu o te mini la toula nei o toi fo ia tu i whanua e fia no fo lava pero upu ele le alto loa e mau le vai mai o le tūlanga na le tatou pa moe moe ele ai se sa moe e alu ai lava e ili tu aso e tito su e lofa malama ma e tiu tilo mai ia ma le upu alea tanua o i whanua o uta otoi iyo e moni se no iyo e pio ina whaftai le tūlanga ua te le lau forsanga winga ele wha mau poponga o mātou
Amatai ai ono le tati tala no New Zealand au te loa o ngā foi mo Australia America manisio awa o le vaenga le na e pei nganga e fia fai mele lei ai o le nganga e whainga tau na ngā lua fatasi o la foi le na mai tau iai nei e le ase se le fia ngā lua inga i whaise ai mo Samoa a o le vaivainga o le au whangatasi ia e pe o upu mazania i o le pulpulu lima fatasi ma mase avenga a wa nga tele la lo no pia i male nei ava noa wa e fa o pe ia o te ronei wa te le ai male fautuanga wa ave ia i community leaders amato o le faile firinga tofi e fongo fautua i le aso nga fua pe te fia sau no ia me se vo il talo le mamalu lo telo le tunu siata ola matanga fau nei a faisa tato vao ese tupulanga walu. O le teimini, sa moa utasi. Ma o le fatu na o whainga malo. To e whafo i mo mai le tunu e o mai i le tarito nunga e tasi. Ia mea tato a matai o lea. Mati tipa whawhisanga. So le pule. Tala noa au mai avatu whaile au wala. E le eise whawhitau di e le eiso na fofo. Al toa fi fio mai e tunu mamau. E te lele malosi anga le ya o tau i nei. E toa wha foi e toa le malosi na mozamo. Na le mau le mena. Tato amata mai fa se lau miliona. Lima se lau miliona. Ono se lau miliona. Alalta la le tupe la e fai temini. Iba se lau miliona. Ila la lolangi ato. Le la la tato amata i nei i New Zealand. Au Kilani, Wellingtone, Karaistete, o le ala fua le lela tapena. E tasi ala le auala e tātou te tūla i ai e mā losi tātou mau. O le tūwha tasi. Mani. A wai le ai ma se me maua i le whina wale. E le ai ma se me maua o le tangata e manatu lava ia o sa o ielo na manatu. A o tō si le whata atianga o le vanga whai o le whatu atua i le atua sa mo o tasi. Wai loa ainga. Wai loa tama. Wai loa fale u polu o tofi. Wai loa au whai ngā luenga le tua. E wha mau po poa le tunu. A wai nei. Tu lau lava. Ia e sisi ale tu langi o tangatai. A le te sau no mali mele. I le wha mali e no oma fina ngalo. A ta tau na tātou lo. O man tā tir wha awa e papo le tunu. A tātou wōrena. Ndo tō te tonu le. E manuia. Le whau lau u wha longo i tu langa. O le toe tāpena ina o le whono whautua, le lei. O mea te tauna tāpena. Sama se mango whiri se tautai. Tautai se anga wā. I le ngangana. I le tō whā. O le whao tautanga. O le tangata e mawhai o na whai ar whamapoponga mo le tunu. Ia o tau mai nei. Ia oi lava whamalofo i le whio ngā tofi lau. Malana fo i tau mwhainga i whamapopoina. Lewa iei fu o lana taimi. O le au. E o ia na wha sapa le whono whautua, tu lau lava. A le na manuia tau mo whainga umana whai. Mai, o te tele tonu o le melna lemana o miel temini. O le au vai mama tangata whai tonu. A ia iai la ma le au whai tō wha. Ia, mali. E ta tau na iai se tō wha wha tu la whono. Mali. E tau na iai se tō wha wha le tamau aingi tupe. Tau na iai se tō wha wha suotusi. Tau na iai le tō wha wha le amanga. E ta tau foi lana iei mal tō wha a leo la taita ia le wha moe moe. O ia o ainga po ta paau fo i po o tū langa i whale upolu. E tau sia le mamatu. Wao nei me uma a siata tātou te whina e tātou te whina ui. Ia whai mamaru whaiva. O tātou whatu le na. Wai lei ma se o ngalo mai whinau pe alo whinau ngā pālangi. E lei se mei u iai aisea. Ese uma fina ngalo. A tātou e whata atir wha avai wha Samoa. E ele teimi e mai ele tō wha le tala. Walawa nā e whai mele. On tātou o tasi le. Mai o nā whai o te teletonu le tō wha le la sa iri nei le i le asto nai nei. Ia o te le wha tau ana wina le tō wha le atunu. Ai o te tatalo. O te tatalo ia Samoa. O le amatanga whau le nei. O le tātou whono whauwhautua. O le whono siri lea sa tapena mai nei tausanga uma. E lea tunu. Peita, ia le mea wala lea. E o mai ale si awari. Whai mea uma ka ape. I o mai le si vaenga. Whai mea uma ta ape. Ai, e ma whai, o na le mawala i wa vava o ai ma
ma le mautonu le atunu i tonu fai ai batu pere tu alalo ma le fa mo le fono fa vai mo le fono le la tapena mo le fono fa fotua ia sanga ia e ai ol tai ai fa malo i ngā luenga tere o whea ngai ma le fionga le te fono o teimi nei. Malo fa vtai lo fionga le Palemia. O lena e malanga mai ia i le tonga fitinga fo i o loa au. Ai te le malo lo iau fontanga. O le fwina mai tau atua lini lo fei loa ai fo i mresui o Israel. Ia i mawhai rai tau sau noa i le vaenga lea la u fionga. Ioe, na umalo le palota i le tolu aso. Ai wala au atu le konsula o Israel le Wellington. O lo fia wala au mai le minista o le vai fafo Israel mata no te telefoni. A te mitonu ana Asiata lo vidi lo vai. O lo vidi ki ngā lo vai. O veku le wale lei ala asu ese teimi ma tala no se teimi tala whengai. E na motu ai ala. A o te i lau te ilfalima. A tu watu le konsula o Israel ilfalima. Ia matala no atu. Ile tūlanga lama lea ili tātou vāma le nupa i o le tua. Ia mamamoli mai eila le tala. Wa o lewa malanga mai le sui wale malanga mai le minista. Au malanga mai lo na sui. E sawa tuli loa le mele sa matala no ai ile aora le fietala no atu ili tātou vāwha whenga. Iai, e fatua le wale lei. Ano fautua ina leo le fionga i awhe mata. Tali malo tātou. Whaongal tātou whale, tātou whelo ai malau malanga leo, mai sai fiti, sai Papua New Guinea, ai whai ume, wale watu i Samoa, langa lau tele i Samoa, ai whalongo lo leo unei lena leina la whe mai. O le tūlanga manino lava, ma le tūlanga sao Asiata, o sootanga nei, e len sootanga fau. Peitai, sa tātou wo le manino ma le wha malusia, e le ngata le tātou vāo malo, al tātou vāi le tūlanga wha kirisiano, le tātou teritonunga. Tātou tātou kirisiano, o le nuu le tua. Mai wa matai nei, o na tue whail tūlanga o le wha malo sia, o le tātou whengainga. Ia, ma le tātou fufuanga ma le maisala elu ma le nupa. Ia, telem tā upu. Nei ulava na o mai ma wha soa ma tala noa, ia, ma mai le latou peso soani. Le fatali ne tauna loatu konsula le lo il malo molio na tusi la malu le malo tu langa lo ia ala lato ofa le mai fa manuanga se mo se va no fa soi ona la sa il tele opisi tu langa le ofiso foreign affairs sa mo a lewo utilo tiro le ele ngata ya Israel a le si todos for fast for mon tu potu no le lo Wellington ola foi fio watu e fai so tanga mzamo a buto tala mo Israel tu langa tau fatu anga tu langa tau security le vatetea le sami ma le tunu ato le va mal Pasifika o tu langa le so soani mo tatu leo isu enga fo la fasaina me umalava o lo yai tu langa tau aonga tu langa tau so fu malo lo ina e mal tu langa la leo va no tanga te va tu fasko sipi mo mo isala elu mana ofa ina mai e lua se fulua vanoa scholarship mo tulanga tau fatoa ya na mo moliale o la faftai ai ono tulanga o nei scholarship ma sia maua e to tongi u mai la tole no fota miti o ma to tongi la tole onga scholarship whatever terms o le umiela onga no fota miti pa me ta to o le tongi el pasesi pa wana le o le tūlanga o le sao le malo. O le whātūlanga ana ia, ma whawhainga luenga i tangate o, e foi mai foi, o la sa whainga luenga i o. Wow. Mai te le o le tūtāua, ma mure foi le nganga whawhtail whilo inga le, mai le umai. Ia, ma whapea mai. E wala au lia whapitoa o i le tūlanga o atu i sala elu i se taimi whātu le lei. O lea le i whaia ma sa uasi e singa, whapitoa wha le malo i New Zealand, nā lana uzau nei. Ono lo sailinga malosi ai fatu sei fasolo wa New Zealand Australia America Samoa o saina mai sia tunu ia ai utamuri lo isala elu i le ola malosi mai le tua alfa mo Asiata ina io tatu tu fatasi mai e fo itu langi
ma le wha mo tele se manuia mo tātou e mawai. Le uwhaile lato por kalame. Le free visa le tāsanga mo New Zealand. E ala u free visa tātou Isalael. E le mana o mia la se tūlanga o le. O le tātou tu e pala inga pe ini restriction le tātou. Pawal mea, ta pena lo passport Samoa, ia e ufale lo Isalael. Wa elan tātou o. E le la uofa mai ia tūlanga o onga. Ar tātou te to nunga whakirisia. Te lolo i le mamafa i eile. Wha moi moi. O lewa e sau noa. Whaftai tele wa o lewa whafunga mai le atu nu o le motunga a whale na maua mai le whaasoa ma Israelu i atpe i nei o i eile a whiunga le Palemia. Ana whangarau te fia toe whaafesiri e tuai. O se whaamanu ianga tele la skolasipi nei le ua ta ua. A le sa e auto va isa la elu I tausanga o tona I atu e manatua lava I stasi o saunoanga o ina a fua matangi ai le mosumsunga le tua I lou il confirmation o lou o langa whaporkiki. A o laula fesidi, you've been there. Ile taua isa la elu ma tūlanga whapenai whatapenai fo I a mesio I la dope o ai o le auto va ma maua skorasipi nei ma tūlanga whapenai. O e maua to inga taule ia tatou Samoa te mora mawhanawhana I tūlanga o whatoanga ma vaenga whapena. Whainsa unwa lau whio? Au whatu saina leta whataita I mo Isalaelu. Ona e arule vai leta o burn hurt. Ma leta o 10 commandments. O fōringa na. Fōringa umana o Isalaelu. Le ai ma se me o suinga mai teimi Teimir whaola. O fōlinga nā la iei tangata la io. Tangata iu taia, ma tangata umo le ilalo le whalapo putongo le aipa ia le anu o le tua. O lato ai fo ima lato whaoa, ai ma me whaifato. Ngana toafa. Awa si sila I tasi se fruit bowl. O lo fruit bowl le te vai lato pen herd, mana ko loma. Exactly. Ai se, ioi. Whawhani o isala elu le ele lato to mai siri re langi me tau whainga o awala. Ele liu wale toafa e vema me to toi. Ai vai lau whai sau mai lunga I kauraloi. So. Ka loti, apu, moli, pear, grapes, tasi. O te lei vai se fui grapes whapenai se tunu ua ini. Ngā isala elu. E te sila mai vai I le tamau a inga ono lea, ono le tō mai o tangata I whainga o latou. E o fwoi lai whanga ngā man. Ea. E matau tia. Io, e te lele latou tō mai, technology, expertise, ma le iloa wha al tūlanga o fuawhala o eina, ma le tūlanga tau al tisi. Il teimi lane nei, wa modify le vaenga nam tau. A iaini scientisi pito I sirina masa sau le teimi nei le vate tea. I le protecting o me tau security. Selaet. Mossad. Ta mono. E tua I le alu I whafo lolangi koe fo I mai koe ar koe sau. Ma lama o maltiro I le globe atoa. E maltulanga la na I le lato awala fo I le alu puipuinga. A sisila nei o scientisi. Scientisi pito I sili ia na lato maua fufuanga e te tau na iei. Al tato so tanga no fai lo fo la ma filo inga male sui minister. Ino tu la I malua fe su fitu e ben minister vato. Na maile fai Isalael. O le fa moi. E tato to fo tato tonga fai sai. O roka konga fai sa fai fale o lo ma I le fanga. I tanu malala. Na fanga le vale. Tonga fai a Australia sai e fanga le vale. That's how peak banana project sai. Peita, ina mauolo I wha mai ti ima me. Kipi a koarka ko magiki. A leu ko mamafa o mai whai mai alko do. O le taimini nei, sa ma whai na tātou whai e pusa wha. Tau lo pusa whai mātua ma le tōfua, produce market turners and grower. Sa tātou nu me le tasi talo whai popo koko, ufi, tamu. O lona winga, e te mawhain tātou toi fōi mena. A pe o le whamoe moe, ia mai la technology fō. O la technology fō, o la to irrigation system. O la le toa wha Asiata. A e tāti tia ia la paipa la uri. E ta iri ma minute ma se furu drop o le vai. Ta si rua toru whari mo le fitu wale ewa su.
every 5 minutes. Pa urmena. Pola le toafa tini o le la. But that's the irrigation system. Le ola le ia la to fofala. Waina. Ola uta umfamata, fola faisua. Amu ia o tau ia o le a whamuria ina i scholarship. Iyo, au teitaru wala warwhamitala le fionga le Palemia pia e fo i sala e. Ai me pia se taimi voi ave ia ilau whaise malanga le Palemia. Ai me sari si ia wadi ia pia kau mo miangi kakalo mai o i sala e. Vai. I rifa atali se ilonga ave o el Malo. Ta e mana o loa e te alu I tuli inga o me ngata I leo langa le ua free visa kongi pasesi Asiata o lau le tau tinonga whaftai le tua I le mau o lo wava noa o te o I le nupai o lau a le mau o le lopo la se si me o le lalo langi nei o te toe tu loulava o te toe manatu iai ina ua o tau nuu I le nuu o le folfolanga. Ale o tau nuu. Mea sa tato wao mai I le nei o langa whakerisiano mai mātua mautopulanga fia Samoa ma le valoanga na whanua I Laaulialemalietoa o I. Ma e o te whai atu lau tala e o whai au tau nei? Ia. Whai au tau nei? Whai passport Samoa te e le iso visa Vai Asiata. O le vai na papatiso a Yesu Keriso. Lea na o papatiso ai. Yoritana. Vai Yoritana. Wow. O la se si o puiru matu lo te tu. Wa po lea uma o mau malo losi e te mai e ke o kara le lei. Malo uso fa for salvation. Le ku vai. Eu vou a room fui mono. Spare time, spare money to get on the blame. Mau yo. Mau te whai atu lau tala. O le taunu unga le nā meo. E te tū vai I le ele. Nā fio I whai le nganga pa ia I lungo le au so le pentekoso. Le tātou te I wha unga. O la e tū I lungo le maunga na whai ai le tau langa ma le vāwenga o whalawa manai a iti e luala. O la e tū le mena sa noa Yesu o la au so o lea. E te tū le mea le fale na mamori mai lalo le mai suka fore le kawa wakare per kawa lunga e mai lalo. Iyo. Ma le mea fai. E te tū le mena fai le wha msinongo le li faola. Tū ai pi lato. E mai Yesu ma le au iuteia. E tatala le tamo para. Ai whasata uro leli. Ma le mea na toso atu ailo na tino ma avatu. Ma tau nuu le tau nuu ngai korokota le mea whasata uro. E ma le mea muri muti. O le mea na tangu ailo na tangu. Iyo. Le mea utau nuu ai ua leise tino ai o atu. Ia o tu. Soi fua leli. Ma o lau le atu a lalo ia o lua mfui mono. Spare lua taimi. This is the most... This is the most important time of your working life. Ta pena le leil malanga malua ngai tonu. Wa e te rua tau, la lua nei te rua tutu le maunga. E toi fio mai Yesu la lang. Le valo anga le tātou te nau na wai. O la le valo anga. E toi fio mai Yesu I lungo le maunga o siona. Na sauro le whaito toa le tu watu. That's the golden gate o le au pā Yerusalema. Le na tapuni le taimina ma liu e Yesu. E le whape o le au pārena. E toi matala le taimia fia mai le. E alo walunga Israel. No walua tu ai o tu ina le au pārena. A whapete le mawhaina e iai ina le taimia fia mai le. Whaile mwa manatunga. E to tō laula au e tusi e rau ngoi lalo. You were there and you were there the time the Christ arrived. Ela o tusi, o tele tusi ela lo ngoa, e tusi e sa moa. Iyo, ina ia wha mau whai longa ina, rongo inga le wai laki. Tasa o kusia I maoe le nauna lai tele. So se sa moa ua feola, mai u mari liu, ia maele I whana nau mai. We are there. E oe whafonga mai lau whionga ngafitasi. Ta pena le tatum naka I sa mai.
le wa mai le lu ia le fionga le din Palemia fa te tele awa o le mana ia le fa no longo nei nei vai e se a tala o le tatu fa metala ngol tu spa ia e se fo tala o le tu lo ile ele ia masavali i le ele ma le pala tu lo na fio ia le lifa o la na fo misiona ia la tatu e fo me i tamata e maka ukia maka usisi le fionga li Palemia ale asita fo mai ile se furu miliona le ua fa me alo fatu e sio mato watu nei New Zealand ia e tu sai fo o sia la to wa fata mala e ta wala mai le va lea ua mangoto ma fai nei ngata ya neo sa fata ia o la o sau fata tala no ngai sa mo to la mo mai fo i mtanga luenga o nga luenga ia malau fai nga malo am fa na e sau noa ile vaenga o se furu miliona nei ia ai po o se leni e ono maua se ava noa e to e fa popo ai ma to e fa wa wa pea a o le fo i se tu lango fufuanga le malo o wale tu malo wa afia sa olma fa taranonga ma wasa Winston Peters ile mta upule ma ofa afta ia ile 10 miliona a mata ele 10 miliona fai al 10 miliona a mata si sila siata le fenga malo le fatu atula yatu e watu la sa ia ile fenga malo mo fo la vata to sa te ile fiong sa fa pito mar kapeneta ile matou vai e te tau na fatu langa le feutana inga ni se metal fe ngai e a le la sa matou fa so ile vai asolente nei ma fiong sui Palemia e to sila le point of negotiation nga leu mai tau atu World Committee Utah ma le Malo New Zealand fatara non me fa adu il 10 miliona mo le ole mau ole mta upule nei e te tau ona mai le Malo Samoa i le Malo New Zealand ele te tau tu lo lava ele te tau ona tu na ona i tatu tu malo le po le fanga sa fata si malato e fi nauna o lato mta uple ai e te tau na afia mai le malo i le tūlanga whaavao malo e mawel tonu sa ia le loa si sila nei fina ngalo o i tū malo nei e le tasi ana lau fi ngau ale nu uia moia a umala na fi na ule nu moia lava ia o na aru leo wha manuia ngai tala whea ngai e tala whea ngai ai le te tau ana tātou ai le lata le teimi mo le teimi le nei e va ai le afianga o lesi se lau tau sanga le va ale Malia. Wa le mea e le fa pena fu ina New Zealand e o tu fa ngoto se va o ele ai. Wa pau lava wa fa le tonu tu langa feutana in ale mau fa vai. Tau lava ona tai mua le malo i le tara noanga mal malo New Zealand. Le la sa tu ala lo tu ai fionga sui Palemia ia tu lupe mamuri pola. E fa sanga tonu le point of contact of negotiation. E te tau no mai umai tu malolo a fia i lalo le feutana inga male malo. E a mai umona tu finangalo a wana i se finangalo e o titua. O le malola. E a mai i le malo New Zealand. O le malo Samoa. E momoli ina mai le malo New Zealand. Na fai leo le tonu tala fea ngai. O le ale me tala fea ngai. I le vaa la mal me taunu unga mole lumanai. Le ua batu nele se furu miliona. O le matou mau i tūlai mai le tātou whainga malo fau. O le 10 miliona lea, e tau na halu uma mua i nu uma fionga o le na fia. Ma o tūlanga le nai te tau na iai, le fa uma tō whiutanga i ma fionga sui Palemia, batu la tua lalo, tō tilo e tau na wa ai mua tangata. I le taimini nei, po le atu le whanga, le atu sa fata, si umu, ma si o le mele, e le a fia na o sa fata. Na sa fata, iyo. E alu au pe au e fa solo ngalu o sami e tafi ma e o i sa vai ni mele il taimi mulmuti e te taula na tatou ai le long term impact environmental impact effectiveness o le mele no winga tau na mau tu lai tu tino le malo le ofisa o sio manga la tau te maia le li poti mau tu i le kapeneta
e ba aila po le ale la sanga mamao lona lua o le ale pui ngor tato sisio manga man tu foi le tau mai mata fanga na ile samilo loto e lalo le va inga le malo e pui e la sisio manga ile ngata ina pui tangata ma le afianga o lato soifu e tau mafa masani ai pui fo le wala to e fai ele le tulanga le afianga le ile ngoto yo le va e 4 miliona tane o amu ina nguti na ton la le umi to redevelop pa sisio manga ile mesa ye momo melana e te tau na matua i mai o hio le whainga ma le tūlanga e te tau o na tala noai i taui whaau au ma le awala e tala whea ngai mo le Malo New Zealand leo whaasoro whaafitai wa ma watu le sulu miliona alo te ritanunga e le tauna ngata il negotiation tauna ao le manongi o fina ngalo i pure mamaruari in whai pure langa e au tau sa ngal mele la o la la wala fai o la fo ufa longo manao insi e bese le va o la bese e le fai ngofi fo anga le taimi ta tipi mai mei it's adding on le na tonua a toso e se fo it's adding on to the damage to te le lava te le mai te le e tu le tupe faaru ai tato vai fo ile te leo le afianga mo le si se lau tau sanga so ina la tauna fua ile whatatau ile assessment ile impact assessment al sisio manga ona faila lo tonu motu ai whaftai lau avatu sul miliona ai lo lava tele te nunga whatai te ele malo tauna ia isi whai unga siriatu lo te mini ma o se vai ngai ono e tauna whaau wau pia e te tau ele ngata sul miliona e te tau mai pe no fai atu o le livelihood ma le environmental impact lela afia e tauna fai fufo Malo whaftai ua tele le vaenga tā ua na tā whea isi o mantou watunu nei o New Zealand ia a o whanau pia iai lau fionga fo i tūlanga o le sa ili malosi o le ase i tā fo i tusai o tau manga o le whanausu o le tātou tunu o mara whatatara noina o le tala whatau au tū o le tupe i le whaawa wina wai tasi le vaenga au te mana o e te toe sau noa wha manino but by the way o makua misia lau fionga ia i tauru manga o le fono e tu sai fo i o le nei fo i teimi ma le mai mo antu o le atunu ai o le ua tātou a vaturi tutusa whaatangata mai mo atu ia se finangalo lau fionga mua ta amata mai eta tele i o ili talo le tupi o le aso ulangona whaatangata wa elei to tonu i tia fa wa elei to tonu i lo no fo ai mas e te tauna e se e ai mo le fono so le tu ale o tato mai mo mata fa tasi tu la so lo ngona ile ngata fo tau mo fainga au sui Palemia ma si au kabineta ma lo fainga malo a o le fono fetalai le fa tonu i fo la win no le fono ia me fela fo inga tu sai fo onisi o minister sa fai por fo o le fo tonu le mota ia fa tai asiata o le taimi ana fe mer fo mai e tau e le ma fai no fo i le aso le tu te fo i e tuli le fono e le fa te ia no fo le mo ma fa i lo o nganga fa tu ina pe fa pe o te le iai il fontanga al palmeni o ina na fi le mu wai mo utalia i le fa tuanga al fo mai e te le at o au Asiata u fina wele fo isa u fina u sisi ai ona o sauno mai fo mai e te ulauli ti loa le e te watu lo fo e alu lau ngaluenga masani ai mo moana e sisila i lo soi fo malo loina ia wali mata usanga le tonu o le mea mo moana o so mai e te au o lo ulangona i tapo inga fionga sui Palemia fionga le fonfutalai ia male vaenga fa fai male malo lau tu o lau tautino Asiata ele yeso masal salo ele yeso masal salo e tasi o le atu ua ia tama le fainga malo io na yailo tari tonunga mai la matanga ina ua matou ta pena mai lava le lua fe lua se fulu
tau nu mai to e vevesi, to e tu la i le valu masina, ma le ono vai aso roadshow, ele iai so umasa lo salo e tasi. Le whainga palota, mai la tau na tutu mai, ele whaapea, ele ise si ele angava. Na iai lo utali to nunga atoa, il tolsu tasi le ana whaino. Na oba iai le alofa malenga le leo le atua, ua atoa tino le tama. Ma ele ai so laima so popole tasi, o te loa ua mafa to tonga ma o le au fili le. O le avesa mo ile si lima tausanga. Ina ufai mela le fo mai o tele yalu. O fai atu ia. Ese lo unau. O al mesao. O lo utino o le ini. O lo fatu le loto ato ala i o. Paula valeo lo uanganga via ele ima le whaafitai. Ia, o lo o mori maule atu no. Le fo si sira sa mo il fatau tenga le fionga le whangfitalai. Male sui whangfitalai. Le fo sira sa mo il fatau tenga. Sui Palemia, fionga atu e lupe, ma le fionga muripola minsta o ka peneta, ma sui minsta. Wafo le maule matou te mo moe, fa soa, aso uma. O le tape nanga o matou tangata, ele angata ngana wa. A le tape nanga o matou tangata. O le alme tu le mai. A le va aia wa se ele va fola o le tu. O pisa na teimi fo le luluti o le. O le lamatia o whamsinonga ma mea. Teimi fo le lamatia o le tau tangata baleino o tangata ma mea. Teimi fo le lamatia po fetua i el whainga malo. Na o mai hawhasili na lau tustala ete. O lauli. O le ale me whai pa atupu whau lawe iau. E whakulal mei ua woki. Po ke whare pui. Ie po ke awhia sesi mea. Pau ala utale na whai. O le au vaale ua tofi ele tua. Ua tā pena tu tusao. Ma le au vaa ato. Ele ai so masa sa le tasi. Po le alme tupu ia tau tau. Po te mai, po te tole alawa. Ua tā pena le vaenga whau whai. Carry on. Without me. Ala le Asiata. Matani whata tia whainga whawai. Tā pena lua sui Palemia mole urua te. Wafo ngā luenga ele whaingofi. Mali. Mena leina le mo mo is Palemia no mo mo wa veina matua. Whasoa le avenga. Dedicate. Ave lo whaatut wanga i tangata i mawhai ona i tau aveina. Ave le avanoa. Ave le avanoa. Sawa i e whaali mai le mea lai to tonu o ia. Lona to mai mal whaamanianga le atua. Lai to tonu o tangata. Lua sui Palemia o le fufuanga le iai e lua sui whanga whetalai. Ai sea, ele whaingo fia hoi le sauninga le fionga whanga whetalai. Mali. Ala la sau whaalongolongo atu ma sau mai moa i le whaatolotolo a inga i le tai. Ia tu lou lava. E se foli tō whārwhenga inga i. Ia tu malu lava. Tu wava noa fo i tele ono o le ava. Ia au lau whaafsiri. Nā le inga i fo i le tua. O a me ua le leile mai moa me le atunu ua lato whaatinoina ai o te le iai o mea umana sa mato whaasoa. Me umala sa mato soa i le pule. Va ai le mea. Le masu tasi tu malo sa vat. La al whea una mai. O le whea umatila lea. O i to tonu e wha le lei le atunu. O ani mea na watu na le lei ngā luenga o sola. Wha au. O ani mea o atu e leo le lei sui ma wha le lei ati. O ani mea lei whai au. Whai au ma. O le wha moe tasi rana. Le lau tato o mai ni le teimini. No sauna luva so. Ale wasisi. O le la safari de fao no vai aso nei. Ale ngalwen. O te fa fetia le tulanga o fa no no te inga mal fati no ngotofi. Wai asisi le nei. O le fionga ia te lupe ma le fionga e muripola. O le fatoa te lima tausanga o la no foi. Mali. Ioi. Tu lou lava le sa fia me le fionga e le ota. Ma tōgin sau fa i le kapeneta. Ioi. Pa pena foi la isi sui umai e to luas furu lento toi.
Patoata i lima tau sanga upale no fo inga. Awa si sila o elfa nga ina ele tu o tangata. Ila ula te tununga mala vai le luas furu nei o tau sanga. Talu ona utu la yupu fai o malo. O lo ule fa na una uta inga. Ia fa asoa le to mai ma le mea o i loa i tutonu le luas o tau sanga ni. Mo la tou ina ia ta iala i le me pito i sirin talken. Na me tupu iau tai au e alu. E alu fai ngā malo. E re lau ta sau fai ni lau mai mo. Ia. O le tūle nā whakatai lau whionga le li Palemia. I lau mai tau walanga o langona uma ua misia lau o whionga. Ai ina ua amata mai li tau awa me ino le fono. Ele eise vaenga e tu mama ina i le sui Palemia. Whionga e tēru. Pe misi wale sunga muri pola. Ia. Ma le tō wha matua lava lai tau ai le whainga malo. Ia le tō wha le ngā matua ia alea me se fo i o le perfect. O te ai o le perfect tari o le whawhawhai. Ioe, e re ngā tia, ai le i whidia lau ka peneta. O sui mamalu ia no talanoa le iai. Talanoa sue sina lo loa. Aftai. Pola fe singa o le tala, o le mota. E ole na luta, ma le mose tonu va pero e marco fa kala. Marco fa kala. Le la il to fale. Tea, ia o fiu fatu ia la uma ele mose kari o ka karangonga ngi. Ko ku le ruaso ka ko kalongo. Esa wale tati. Ele ai. Ele ole melna no sa wela audio so tofi. Kalo fai. Io a o sau ia tau no. Tau o lofa ia ki o ngai me uma fai o sau ia tau no. E fa pena fo ila to fale ngwa matua. Ele umai to finga, ai se tonga fiti mo muano na au. Ia. Mai le umai fo i to finga, o le tu e pule. Ali. Ia ona fatu la lola i o le sila sanga e pe o le ila uba ai Asiata. O le taua ia lewo usau nei fafo tu mo tiptilo. Fa fetai fa to fala inga mori foi la fa fetai i le tu ngai mal te tai mal la to foi fa to fala inga. O mata opo o lo langa langa i fina ngalo. Peita te lei o le mea te taun wha mamana matiri. Ato no o istata le maunga laso nei. Au le tali lava i ale malo, o tari wha i ule nā. Ia, masira sira le lei mai te te i le tua ngai malatou lei o. Se o le whatoa masina ma, whatoa ono ma, o atoa ono ma i aso le vanga wha whai. E mua uma taimi o ministala iai. I le ei nisi o la tau sa ministala mua. Na o fionga sui Palemia o le sa se ei. Ai whawhetai, ua mawhaina la tau tati. Nai sa tamua te rei ngā lufi. So tui sa mau, so nei ai ngai ai ono, so sa le eula. O to oli umanei o le tunu. Mai sa noa mai ele to. E la ngona la nau na tūlanga i le tunu. A lau mai tau, ma lau tilo, ma lau wawa aivi ia le tua. Ina ne i te i, o whao le vi ingo lele. A o lau mai tau, o lo ta oto peitu langa tāle ngai mo le manui o le Palemia. O lo rua i taimire nei o le whatoa maua se tā whaatara noanga talu o na mai al whaatautonga o lau a whainga malo ma whaatautonga te lo le Palemia. Na whaila usu e ngai le tūlanga mai o paia inga o tuana ia tu ma feelinga sa ia a whionga i Palemia. Peisa alu le tūlanga foi lele a mingiska pe e tofu ale tu malo au te tele ma se mingiska skas. Ia ma tongtongi. Ai peitai o le tele o suinga na mai tauina. E le taimina tō lau wai au minista. Le tu foi lele lau whionga le Palemia pro sunga Laaulialemalietoa. So o a mingiska anga. You know, wale ise to inga me vele na ia so ia wa kasia le sui le mingiska anga ia me ile kasia kua kasi mai ko masanga pe me so. A fa to fala inga le wai nei. O matua so a kasi rua kolu. A rua tu isi i tu malo. O la fa visiti. O la fa to fala inga ile taimi o le a eta pena e fili lau au matanga ruenga ma who is going to be the mingiska tulang for pena. Tautai Asiata. Salo e vai aso ato te le manofo. Ao po te mafau le se whatatianga le lei. Whatatianga
silion tarfenga isa oe o le tufanga o tofi o le tunu tawan tofu ia mtafa yoi ma tofu le ngongo masiana ia na le au lau faatulagana na o mai tau ai faiga palota le nalu nei e le se faiga palota no mola le tunu mali a faila o lena asa i pupuaga ma faigatama faafitauli ona e silasila lea i lē na tulaʻi e finau le malo o le vaga faafai e la te sisila mai ia toe lupe faleali tasi le upikia mai ava faleali lilua o aunga ngai famonga tolu a le upiki mfoisala ia fapena foi ia le ngai famonga lua fale ana fe solai ai ono ngaseta moma o fe solai mga seta sai lalo le autau le na fina ua mai le tau mali ai ono o se tangata foi wa ia fa mo nga il tulanga e tau ave i lango li tu malo tele tasi o le fa ile si tu malo la titi o isi tu malo fato a o le se tofi ministero filufi saulele talun fa vai le tunu talun fa vai fato a pa ia le o filufi fato a pa ile o filufi a o tu mua io sanga lua wa umi tau sanga ia ile i osesi tapena foi ia sale aula na ala no fata o sale aula o lona tofi na besi ma te taun to fa foi le se o tofi minister mo sale aula ia tato taunu mai i si tofinga ia ia tu samau ia paunga wa leva tau sanga o le foi foto atu e taunu le o se tofi ia wala ba ia paunga e tau la ia le vai ia le monga ato dai monga ato tasi lua tolu fa le foi sa minister ia to fa ia le fau Harris ia no me le fa tau la na me o me manaia fa soi la pena foi la le lua mo le tolu le foi sa minister le lautimu ia tau la na me tasi nga ta mal temi tu sunga le fianga foi ia so far so isunga le taua me se le fianga ia la ulu ia o fa to fa la inga la siat o lo le teritonunga o so ia e peisa ta ule minister lango e le tau waloa e fai fa fol parmen e le tele ni la to mta fa yo i fai no fo inga le ma le fa mo puena ma le fa ma malua o associate minister e pa wal me ese ai ma le minister le ta o le minister o le sa fa il fono al cabinet a mta fa yo umala la wa vatu la wa tutu to o lua i la ua minister male minister lango e fa sol pule ile mtangalo ol menna sa fai ia fu mono tito a minister ia tau lango ia o yo minister lango na tonulo a ule alu wa se selenga tu la ia maya a ule alu malanga i fa foi loma ma me uma e tu la ia maya o to finga va minister e sa fa mai vai te la nel te mi tala no ai tio maulunga o melana le u fai te minne e le ia la se na tele lo no winga o le se furu lima o minister sa fa o sul lima foi na minister la ngola o le latom ta foi o lenga tu sa uma le tiola la bofionga fa tai fa mani no ngor vala lewa even ya ja usa ofisidi elo ma vo faut pa ingan tona ya tu au pale mai foi fionga sa fa pito a malanga mai fa ia fa te inga po fa walo mi sta le po la tinu ele function mai la associate minister e sel tanga tala ave ya ina te vai tu se ave se mingi scape ave fo Palemia mo se temi le tu ma wa malanga mai fa au te wanda la ma fa we ola ia ile associate minister ai serka kala e representing a menga Samoa no ngela e ma fu men a fatau tolo minister capeneta e saini la fionga le ma malu le malo i warrant ole ese senga pe no fai atu o tangata sa fai to tonu o le lau al capeneta
A o matafa ioi tau awe le matanga luenga. O la ua. Lainga tutusa le lei me wha atonu il minista lango lango. Wha awawa i leo la tofinga. Wasi sila mea whatua atupu talun tatou tutu atasi im whatua whaatule malo. O le whaatau tō whaatasi. Matautia. O le whaatau tō whaatasi. O minista lango lango. Ia taimi le whaatau tonga o le pānemene. O aso ia. E umar whaatau tonga minista. Vāle whamasinga whakoa whaisen mea mokangakai. Taimi nei. O le taimi a euru fale ele minista le ofisa. Euru fale ma le minista lango lango. Whailo na ofisa. Whailan ta vale follow up. Tu o le minista. Peo lau tala le no whaile upu o le whaatau tonga. Lua su whaitu la matala le whaito. A le mawhaina alu le minista e whaile launga ma mea. O le sui minista ya ngai. Ma ele mawhai le minista na o le lua mata lua talinga. O na vaailitanga luenga lautili. So the associate minister. E te tauna matua tu la i le leitua o le vainga o me uma. O le suinga te lela le na. O le tōwhinga le na whai asiata. O le wha pe tuturi loa. I le minista tu pito lea. Ua whaata ua. Ua whaata ua le tōwhinga o le minista longa. Si sila lai la utala na fai. A fai o to e lupe leo o fifilia e vem sui Palemia. Lem fai no le fifilia to e lupe. Ai sea, o le na tu yo talangi teimina. Fai ifi naunga. E lem fai foi o no le fifilia mulipola. Ai sea. O la tauni na fifili matou te to vatas. E sa ili la mirton. E ale na fesiri mai neila. Ua lua tofi o fale alili. O fela la tu i to e lupe. A fela tu oi mai ava le o le alto ina tautua alua fua. O man fai la upu le e leise me ta o sui minista. Le minista. Wa foi alua le mele. E fa sol o lo wale tertonunga. E lei foi la se meta o sui Palemia, le Palemia. Chata uptautino. De wa sa no mai po la le se sengolo no foto. O lai yailo fatu tuanga ato. It's the first ever prime thing in your life o lo trusting or that. E avelo la fatu tuanga malo loto ato e manuia. A te romo masa o salo. E umane o tangata valina e lesi. Wow. Politically, physically, alen tupua. Le aise teritonunga e le faintufa atasi kapeneta. Termine nei. Po le alme tupu vau la upule na whai le roadshow. Le la tatou wau le malai o le taua. O aia manu nua. Tau te oama toso le tini. Alen tupu. Ia leo o manu au o le tini. Ma tau tia lau... E lua nei vaenga o te mana o e te tango e verify pe e the confirmation. Na ili sau noa nga le fionga fo le wavea ma kone sula. Ai stasio ma fata noa ma le fionga e fe mata paru se lue o fata usanga te luai. Na ia sau noa ai i le taimi o le paia inga ale sungo fe atu i le epa au Palemia. E le mawhai o na whaia se kape neta po ni fono. Pe ale sa faia ia le teita po fono fo ia le al Palemia ma vaenga fa pena ale pe e se la o e fa tulanga ina ma tulanga fa pe ono le we sa no le upule o le fa tu ina ma tulanga fa pena fa mo ni vaenga le te mi io po fele la lo langi ni e tu le e pa fono e tuli e tu ale te mi fono e elo ne tu taua lango io te le malo ai foi la tulanga tau ono ni fa leve wa le malo fia lava pela mele ta fia temine it's a situation that you can't do anything more ono fa mel for my stop ele tu my are sign stop ai ai ora tulanga siata o ina fa vai ai lo te tununga ele seme to be honest ele ia so popolenga ina usang no mai forma pa wala le meno faia o lo bala au ia fionga sui Palemia ia loto tele ma la fa malo si au o man fa au utato face it, it's the beginning of your performance ile sila le tunu o lo taimi o le o Palemia ya matainta pena tangata mate so
O le taimi o lewa tai o le malo. E yelo taimi uma e vai a so le lupe uma fa lo taimi. Ai e ta pena le transition period le na. Na ngale mele lei o lo tali tom. Saulo wa uma na ta pena o mo le tunu. Poi la vola o le so. Al fa vai la le o le tali tonunga mau tutu. E tu tosa le me o uma na tala e langa le sala o pulenga na fai sesa tas. E mo le po fe ala le taeao o lotu o ana pongi me uma this is all part. O fa mo poponga. O le mana i o lau sau noa ngana nei lau o fionga le Palemia. E le eise me ta o se swimming ska, ai le au se swimming ska. E le vuse me ta o se sui Palemia, le au se Palemia. E tangia mai tu o lau sau noa ngā pei o lo ta o toi ni nai whainga whaavai, po lo ta o toi, ia se vaenga. A whateita i ngā whaatu maui nā whilwhili ngā whale alili mō lana sui lea matula. E o ai na pale le Palemia. Lono winga e ona to otoni o whainga whaavai e le te tau wai ona nofo umi se tangata se tofi Palemia. Pe a fufu atu i futia ualu ma le whaawhainga tā. E le tangata sa whaima Palemia ona tu uale no fōlea ona ua masani. Asiata o le luas furuni o tausanga. Tarunu tau tua le tunu. O lusfo nei po tausanga sa ua o i mele lei uma i pufai o malo. O lusfo so tau nei o tausanga. No ua o i nei mefa le tonu. I le te tau na ui eita mawhana ua le tunu. Wa umala me o i loa i lo teimi le lei. O mena le la whatino i lo teimi wha Palemia. O mana utau tino le vanga whai whatuatua i le tosa ma o tasi. O le tātou teimi, tātou te whepe ei umale pa whai lea. Ia tātou ne u tātou mai uofo le tātou soifua, tau tua le tunu. Aua ne i toi iai le mele tupu, o le toi whasioti a e lesi sui. Aua ne i toi iai le mele o le fau leanga o lesi sui. E le toi iai ni ava nofe furi tua inga. There's no more room for argument. We consolidate, we communicate, we cooperate. Ona le pine lo le, tātou ai lo le se sa moa si o manga msaonga le mure le. Lana na tutupu me leanga. Whanga e lesi tu lau lava. Lesi minista, aisa, su engo le pawa. Ai le tā pena, tai nei mo le lumana. O lau lava tūlanga, no umana wa tūlanga. O lalo le wha vai o le vanga wha tuatua i le tuasa mo o tasi. E lua term o le tofu Palemia. O umano tua i lalo. E le i whai al mātou taimi mwhia me o le taimi no tau ave i le walu masina wa avea o tai. O usau lofa apine le mena. Lua se fulu atau sanga. E avea i oe matai o le malo. Sau lesi. Lo te le tununga e le one tangata le tunu. O se whaava e fau. Ina ia tali tonu i lato uma o lo o fale i tia whau. E iei fau lo wawanoa. Ma lo teimi e tai e le tunu. Le lau whasolo. Toi ala tu la fono e te tauna toi tonu le whaavai o le malo Samoa. E le te tauna toi obasesi. I se tolu tausanga. E sau whai e tai le tunu. Po a mea umanta pena le lei matangofie when your time comes. Sau le si tangata. Wa umana ta pena ale ta pena le taimini. Ha pisa foi. Ai se hau fa alua i sui pami. Lal tarina mai. No umai. Sau roto i lupe aru fele lango i New York e nofa muri pola vai le atunu. Pa lengi le fato farai. Wa o hola le taimini nei. I lo le iai o. Awa tuto o lua la ua tawa vele atunu. Talu na o nei Asiata e spea le mato awhaitu la every morning. Vidi mai la ua i Samoa ma mato fasoa ma o tau tala tu la i le talitua a ma le au mai moa. Lana leo o sauni i whafau tilo atu le surrounding ato le tunu ma o tu alalo i mea te tau mo le aso. E na whale le furu lo leo la ua i la tiute ma mea ma la upu lava. E ono sai. Langona ngā luenga i le whaingofi. Le la ua asisi le mai le upu leo o le foa. E reo ni upu tau na whatana whai. A leo asisi le. Lato umai e lua se furu na sao fia mai le whainga palota nei.
Leo sau fai lava se ivana ngai ale matea. matea. Ona ole la ua lava fina ngalo. Ona ole la malo si mol mitau. Ai o isi mai ana te toe Asiata. E fepe e lava. Wa e loa e iele tau nuunga ale ua o ia tau. 20 years ago, lua sutau sanga te luai. Sa o sa vali e ino patoa uru fale i lua fe maleono. E leo se savalinga fai ngofi. Ana leile lo fo le tua. Apene o lewa no o inistu lang. Pa o fale pui fo ile tele o fau na vai mai eta. Ia la fai mai o maltemini. Ai o tele tonu le au la vea i o le tua. E pui ia. O mea la ia tutupu ia te au. O tele mana o e toi savali ai se si o la tau. Lau whiongan Palemia. O le mana ia ior vaenga wa Sofia mo ngā rua ngai le tūlanga wa ea fia. Le anga a fua i Palemia, whasolonga au ngā Palemia, mai le rua i Palemia. E lau alunga e se lau journey, lau savaringa, le anga a whai e sao lau sa ili ilinga. O ele rua i Palemia sa e whongwhitalai. Sui whongwhitalai. Whaatu se pati fo. Manu Malo mai, lewa e pale le Palemia. E lau runga, e se lau savaringa, e se mai isi fo ia tu lou ele whapia whatu, na ona sau wai tutonu, e tautua moni nei pae inga, whiriwhiri, ko inga, wha Palemia loa. Panga e asa inga le ngasu o le Tautai A'e. O le lau ai se e le nofua le nei o le taitai o le Malo. Ai sa e ka ia le fongo o le aku. Na e whaato ila loina se pati walewa o se swinga. Na e alanga o le awhai le swinga ona ua le teritonuina foi le whahenga whaupwhai tūlanga sa iai tūlai. Le ua e se ei. La so langona i lau savalinga maletu. Ia, o le whaaftaia e fo i le atua Asiata, pero no whai atu nei. I le whainga ofisia o savalinga. 20 years ago. No ua o inai me ngata i lo loi upuwhai o Malo. Ma e se al me ke loi fafu. Yeah. E se le arina le, e le so ngā o se mangu fau, kulou lava. Kulou lava. E le so ngā o tanga ta fau e alu tu. Aia e alu i e lo tu, e lo savali, e lo tautala, fua lau tala noa, i lo matua. I le mota. Fua fo i lau tala noa, i le vāwhela loi. A sa maua to ina matua. Sa maua. To ina matua patau ave, tui loa. To ina ngata i to ina toi, Asiata sali moa. Ma mea lo pati. Ma to ina ngata i le au fuasina sina le nate. E sto lia fo pule la meko. Ina i to ina chokal. Po ina, na te lelo ua o onga na maua mai. Ai pe o whasolonga la vai. Ia, whai mavi ingo le tua, o le whaafetai le tua, o lo watu lua whe maleona. Ai o walu legislative. O inana matai la ua onga. O te study i le library, i le whaavai o le tunu umal tu la whanu tuma. O inana malama o maila o tilo ta whatolu o whainga malo o tu la whanu. Wafa ele se tu la whanu e whaika peneta ele o atule. Ia, e Palemia. Nei ulawa ina umala o 5 tausanga mua o fofonga whetarai lona lua o minista. Ina nofo inga lona tolu. E o fo i mai fafo o tūto tasi. Wo tūlanga whai puli. Ale no wa o ina o mai tūlanga lino o tūto tasi. Ma ova ai le vā ili lingo tauru manga o mome uma. Se ia o lava ina wha tia lo lava. O le teimi lana Asiata. O le teimi o emale tua i le tūlanga Tautai A'e. The real leadership skill. The master plan. Ele no fo moe. O le tūlanga nei ei. Whawhewhena e tūla ina o oel te milea. Ai wha mau popo se pāti na ia tūla i se vaenga whawhai. Lua whilusu tasi. Lusu lima. A whio mai tuala tūla Malo. Ai sala i titi le vano. Alua whai ngā Malo mātu toe mau ese ma wheloto ai. Lale tali. Tato fo i le tunu. Lale tali le wa mai. Tolus fu tasi. Wata utino i. O i o ta oto i le fina ngalo sa mo. Ia mo lau sa unanga le tūlanga i la sanga i oe. O te le whape atu o wha sausili po se situ. In history. In history. Ele iai se si na la asia tūlanga ia. O complete lau system. Deputy Speaker,
speaker, minister, acting prime minister at the time pe malangal Palemia o usau o to tasir fai pule fa tur vang fa fai fa tur fai nga Malo levo Palemia. Wow. Fai ma vi ingo le tua. E fai ma vi ingo le tua e lo tangata. Ai pe no fai atu. Asiata. O ani mele leila usavalinga mole lumanai. O laulea fa to fala inga male sharing. Fai pule fo le watu ito. Ma o lau fo itu alalo il vanga fa fai. Sila. Awane uto e ui mal meno usawai. Ta watu le fautuanga ma uto lo le ala sa o tatou te sava vali mo lumana. E al tulanga wa sa no ye sa o ai morvi ingole. Fafjai tele lava mane tele vanga wa fel ta fa tatal no. La ta tu paketi. O paketi le o valu masina ele leilo to e fa manino. Ai fo i male vanga o lo tau fa pe mai ia le sau no ngala fio ngala sa fa pito e fe mena we mtaf. Ia o mako pakeki fo ilea. Pia tagi mai o se pakeki satisfied. O le mele uti tau vatu iai i so fina ngalo. O le to e fa manino ino le paketi le mo le valu masina wale o le iai le paketi le va mo le paia inga amata le tau sanga fo. Ai o le fea tonu le tau o mai ele nganga o le sau noanga le fionga le sau fapito fapia mai o le matou paketi fo ilea piwe akangia mai ua kopi al fesili lo mafofau o fea le whainga malo le sa iai tata o doila na taita inga ua fuai pi wanofo faa tangata e sea la tou mai le whainga malo o le fast en fana e sau noa le vaenga le male o ringo le paketi Ia sa o mai tawina le sau noanga le sau fapito e o telefoi la au tu stalla e anga i atu e siri atu po la so manatu o tele Italia e atonu le ua o ngalo to e langa mai o le la au tari atu o whainga wha vae ia na ta pena i le paketi le e lauli liu le tono le Palemia le taimini nei o whainga wha vae na ta pena me lua fe lus fu ina o fo le a ingol wha tu e le tua sa mo utasi lusu tasi, lusu lua, lusu tolu, lusu fa, lusu lima pisa ta ape. A o whainga Malo. O whatua tua i le tua sa mo tasi. O whainga wha vaela na, o le alu teimina nei. Me u man ta pena ma lua fe lusu tasi. O whainga wha vae, that's the PDS. Iyo, o development plan na. Ala vanga wha o le wha ua. Ato aila ma mea fau. O lena tu i tutonu, i te folfolango le nabatau ona ua whaifa abo te i palota. Ia tu lau lava le sao noa ngā le fionga i le. Sao whapito i lona langona, ai au te le taliaina le atu langa, ono nei le tu. O le tape nanga atoa o le whainga wha vaile le amatanga, tu lau lava, i le iai sao whapito. O ia, sa vea mamato malo wha alorongia le amatanga. Mali. Fato au fale atoa fia mete ton. Ino fato to. Ma vem Palemia. Mali. Ale tape nanga atoa le whainga wha vai mai le amatanga o maltemi. Ia le sa whai mai a sui. Ia. O le mato economics team la to na mato tape na fatasi tūlanga lea. Ina nei mai tau mai la ufa apel sa unoanga. O le lato ana vatau po le lato talo le tupe. Oi lato. Ele iai se sa mo poto i se whainga Malo tau api. Mali. Ele o le lato i ngoa foi le whainga Malo sa mo poto i le kea tea keita gamen. E ai. Na kea teika gamen la vai lalo le fast. Mali. E uia na mato fina watu. O le fast lai titin lai na o le fast o tele. Fato a whanau sa mo poto. Ina ufa atutuva ole. Whainga palota nei o te manatu e tawana batu pe lau tau tinonga. O le paketi le whainei, o paketi na ta pena e whatua tua i le tua sa mautasi. Pe la tau te whau maa ino mato vevesi, sa mato tongi maa uma. I le tamao aingo le tunu mai lua felusu utasi e tau lua se lusu whao. Wa umanga ingo inga sa mato whaia ma ta pena na ta pena whatasi. Ele whatua tua i le tua sa mautasi mlana whainga Malo.
ai wo manatu taun fa mal malamal melna ina nei me ane fa pe sa ia se vai nga fa o fa ia ta o sa mo pot na la to fina wina malo mal palo tam fa tus fa nga malo o sa mo pot ele ai e taun fa sa e la to tele ta o beina sa mo pot e ta o vel fa nga malo ta o ave la to sa ta o ave lalo on fast so lo no winga la o me o mana la to tapena le o ma to tapena fa tas ma to fa fatas wana maile talo tu pena fa to ma to fa tu le ai to review a to le talo tu pe ma mata lona tu i lalo to tonu me ina fol ala u fa so la u fa pensione tata ma tua fa il pensione la to ye ma non tu mau ma afianga tu mau ye foi mai la to lo ye to tongio pure no ma to tongio fa inga o komite fono fa vai ola u fa so la lava u fa alu tu langa o le tau pulenga ma isi me u mai fa so solo el tata utalanga o le upule fa pea le u va ya tu va matana pe u fi na mai li tu e fa ya fe la mo le fa o ko nga fa se tau file mu se tau fa file mu mai o la fa ya tu le tau te le miliona ona tau o mai le o to tam te phone fatali o mana na o mai te phone ia ala na ala langa eu mai lo tonu ave se o mal bloqueti milion o le la tau fa ya tu fa nga malo pe tasina pe utana ingale na fa o le lo esto ina mo fa wo le mela fe tu na o le fa to ono fitu no va yaso ia la sa poco ko I fa la o fi kai fongo la ono sa I mai o lo ia tu unga se ila wi liu le o termine nei la na fina ngalo ka pena te ta ofi uma fono fa vai se I lauli liulele po le alme no o ia fa nga malo le fa mo yatu mal to amatanga o mele te fa so le fa o fa nga malo be sa le fa foi fono fa vai te tas e pe ona sa no le fionga le minister ele allo le tolla o mea uma na fa atino ele lima so tasi tu malo la fa solo susuen mai le se sia le vale le mele angale ano ba ia tu a matanta ta fiti mai e se to susuen sa fa fai o to no ru fa ingo se fatali e lo lotto le mata upu me se na faina linta ofi mali le la wa lauli liu le leile susuen ele ngatel o kita le malo al susuen ali o le ofisa o tinamte maita se matua tau no le o ai tu malo sa le lei fa tai fa wa ave stupe fa wa ai tu malo le lei male fa maoni o mai tali mei mai le ngata I data tiel fam zinonga o viso leo e le mafai tatu fata mala nango le fu le tunu malo fa tai e ia le vai ngol sau noanga a le tai o li tua ngai ina ua tula mai ia le minister tupe me fa pe mai pe ama le to ono o to ia o te va ia to le to te tarasanga o to te fia tai ile poloketi ai o to uman sa o to la ngai le to fa la wi lo to te ile poloketi le nei a to o mai fo la ai ila le tala na sau no ai to ile e pa politete o li tua ngai na ia tu la ima fa pe mai o leo ke fai aku o ko folanga sa fai o le mela le mo ke manga oi fai ko folanga fai mal fa maoni le pula le te fie vesiringia o se tasi vai ngo to folanga o kai ya al fasti o le mai al fasti tai proket a o le la o fio mai kai a le o nga fai ko folanga a folanga fai e ko ke le kai le a e pe o le la o to fina wa iro na manatu mama na onga la na vaenga le tu tu lu awa afata nu wala folanga ala u fai nga malo man vang fa u fai se e le kai la o ko e vang fa ile tatu proketi pe a uma so nga tu langa fa pena a le tu mel to ina fa pe mai e fai to folanga na fai mai fa mama fi mer ko inga u pule a u bo le va no fisiri fama io ko fa maungi I mean mai la natala ile conflict of interest mai ia mai o ko fa maungi
Awana I ni me uma enga wa tautai a vea kong kalake ko ainga ma tau ma o mingiska ma o ko fai pule ma vai na tari wa le mo wala va noni te tari e ui e lo de tono le mota ya ola fa fonga mai foi le atunu o se fa mani nonga o le va enga lo fio ya o vai tu la vai ina ina mai o le sui mamalu o le laitu il proke miliona ya ele ngatia ele ai masesi o le itua ngai ma le tai o le itua ngai e langolangoina le ploketi miliona o le upu sa o le na o la le upu na fai e sili atu le mea lea umato fai atu e tu sa o i o tau lima la le ngau il paelo la le ngau i diafi la le ngau momba upu ya ni da a foi lau tato tu e foi tua no lau fesi mane la le ngau a le mea lea e vatu i lau lima se lau ta la e to fiel to wa ingol to tu perna ta si al mena foi o le manaba e le la ua mata nei na vai atu pe na tu la i mo le pola i lunga tau fa mata e al limote a vole ko ke ifima lo fa como o ko nge kasiro ko fa li ma ngon ko ke uma ko fai lunga ka ma o le mena le usa no vole sunga le te le tu ngai fa pe mai fai ko folfolanga e lea ia mo o ili wo va ia matou folfolanga na fai le tu ale o fatino e walu step mo fai pensione la matua fai pensione a fianga tu mau si to tongi fai o por no um mai tai si to tongi fo na fa vai lo fa solo e lea ila se me la pisa mai foi I tau tinonga tire tau oni folfolanga tau tinonga na fai le tu a wai fai uma ele ai se metasi sa moa na tau tino ele faia leu fa sol ia mai tau watu oi sol ia wa umal ko inga menga ke fa le ai uma ko fo ia ma ko saul mele o mai ka ngal do fakas wa o fia ngal do fakas to te le se le fa mai o le uma ko mai ka ngal do fakas kata yang ole upuna le no tatalo ia mantua lau tau tinonga nan fai tu mai o tō lima o tu mai o tō au tu atua mato lima tātou ngā lu whātasi ai e whaalongo mai lan me le fai atu e re whapea o le au mai ango mai la ia piko i rum iyo ngangura i o kura i ango whongofot pānang e le ai ai manao e te sau e te ngā lu whātasi whaalongo le lei i le me fai atu wai le malo ona mawale le mele awaile avea le te o la tonge bloketi aya fai nei la tu malo nana na mato fati no le si malo fo tu lo lava fo le taule le tu malo fa sale la lima na poloka le bloketi ai sa o le te ingo le sa vem te fon na le mel fai nga malo fai fili mai le no te fon fo na reina minoi bloketi o le mea foila le nae o iei tu unga. O le susu enga le fai. Le u mai tauna mai le upu ia tea o se furu toru le lei iei tu malo. Matua wha le tonu level wha soanga o la tum tau. Le lai fai ni lau liwinga. O lo nuwinga o i tu malo o mai e wha le tonu. O tai fono sai e le to e tai tonu wina. Aisea, o le mele sa opo pole lua felusu tasi. Ang fai le se la tomiti. Pa wala le mea mai, o faleanga, so na fai. Oi, fai fa tautala, fai fa le sao, fai fa le lei. E le ta tau, ona to tupu le mena, i tai 2 miliona le wa mali. A fai sa sao mani me pio mani me se sa fai le miliona le. E le to sao i. Tanga la umano wa vea le tu lalo ma le fautuanga, fa to nunga fo i le o lo ministai meta so tusi e matua lui fo le sila la na vai il proketi nei ma so e o matusi mane e le ngata fo i lai tusi il proketi matusi o malava tanga lu nga pala potonga malo e o fa solo ngana le wa ye mo le fa mo o le fa solo le sa no ngal minister tu langa le e la fa mai ka mai po wa pe mana o fo ile tu lo lava ele se nga walo fa nga mata u nei
Io fatino, le la fa mai ne fatino. O la folanga no fai atu la mai va nga fa fai. O e a lo lofa malango poloketi. E o mai e ta il poloketi. O ai la tangata na, o tangata va nga fa fai o la mondi lo la to lofa il poloketi. Ai le a vele ta i o le tangata ona fa pe o le va nga fa fai. Ai mafatia o mai le tu malo. Awa ata i su yo fast. E mautinoa, e le ai se me fa le tonu, lango le fa tonu atu le vanga fa fai mal fai ngā malo. Ma o le tau unga le nao le fina, unga le atu, na tu la vai, e aua nei lo roto tele se tala, i le fa pe mai o la sa o la tau, ai me se le tu la mai ele, tai o le tua, ngai mal sui tai ta. O tu malo, ia tasi tu malo pito, i siri na fa le tonu, ala tu funa fa vai. Ya sa tau lol men tu. Mali. E o voi la i tu lango le tau fa sa o atu fo i tu malo le sui te ta i mal te ta ala la vai a ngani mai o la na sa o la to men fai o le mea le asiata le turi mo le lumana a fai wa se sasi fa sa o ai o le fe mai e sa o la to men fai na vele o me se me sa o e ta tau lava ona fa sa mai o mai tau atu fei le whaaloalo ma le tari whatamali i. Le fionga atu e lupe ma le fionga e muripola. Ai mai si foi le tau tua le fionga le minista. Tu ue whaila nga ngaluen. O le whato adua fono. Le whato adua fono al komiti ngalului. E a mai e le atonga. O ai o tau nei na whao ngase ina tupe. E na mai lo le a vei ni for tu la fono. Mane. Wa le si sao. Siata. You mark my word. Mano fatto nu o le afu le tunu. Se foru le 5 tausanga taluai. Se foru miliona le fatto a fatto al talo tupe nei. Tasi decima le vat. Le fatto a completa i le 5 miliona le tu malo i no fo ingale na umane. Se i maea le leilena ona tuli fo ila i al se foru miliona. Ale tu malo e 5 tausanga tato paketi le so nei le lua fe lu fur wono lu fur fitu 2 miliona lo al taimi nei o fa umanga langa fo yo le tato yes o le anava fa awa so the 1.8 le al taimi nei o le fa awa unga na le tinga engo le tunu mol fa awa wino tato poloketi miliona ma le memo ni muti o ta pena le malo le ava lua le tanga luengo tinante mai ta esse a le development o tu malo esse le tanga luenga manaya ina ia focus le leile malo ile ati na e male tanga luenga foude la fai ai se a ile titi tupe yes e 5 se lau miliona ile 5 tausanga o ani fa le tonu le mele na umane e o ai le se fulu le se lau miliona le na ia inelen fai le tausanga i te mile la tatou o lona winga e tauna wha ma losi whainga wha vai wha ma losi tu la fono e pui ai Samoa Management Act, Financial Management Act pui o mai mata pui tupe le tunu ia wana i ta alo la le upu lena whai pē tu i la epa tufa tupe ala tufa o la le winga le upu na wha tau tala o le winga na le upu e taunga whai pēa ina ia wha leanga le bloketi a le wha moe ia ta atia i le angatonu le bloketi e le ngata i ona whainga wha vai ma ia ingo le tulafono ma le tulafono ina ia le leile wha afoenga i tu malo ai ia le tulango le wha maoni le wha tino ai pi fatoa ala langa i tu fatupe ina o sa wha i le tuangai ai na sa al taimi o pale foi Palemia ele ma faina faia ni me fato i foi ai pe o le o mai lo sa fa mai le si tu wala to le te fesi ton ai paula mele o tati ai mai o le fa mai tufa tu pe ta fi foi tu ala sa fa i foi la ile no fo e ta wela ona ye tufa tu ya ele me se me fa pesa faia a faina i tātou te mai a umma tauru manga o ata na pue i taimi o sa noa le sunga tu la epa a Palemia o le mea pito i siri nei na le to e mai ai e se malo mai fafa se soani mo sa mo pe atufa tupe mali o se mea siri lea o na va ai malo mai fafa e tato to nei te ta partners development partners
o le tufa whape o tupe. Leise me koe. E leise me to e maia. Ia e mele nā o te mana o pe o isa o tala. O le mele whape mai. Awal songa tongi ai talafu. Tongi mali. Langa tātou te whaalango i tātou pāanga ni. E mo mai tupe whaapopo mo tātou. O lono winga ea, a wavel tātou tōni ngō i talafu. Le leila lu lalo e whame awal songa whaabawea, langa e reko e mo mai sif so songi. E ke wasingi se wha, po se makangi le lopo whekau ke suri. Siata, o se matua wha o loa taua le mele nā. O le whanau nau ta ingo le malo, tutu sa moa i ona vai. Auar toi o le whaalango i atu nuu ia mai i tupe, tātou te whaia pēr, pat, o le taimile nei, ia wa ai mai atu nuu o le lalulangi. O le whai le tātou ngaluan, o lal tātou ngaluan. To tongi ai tā lafu no ati na e le tunu. Ale mai tau, tu pē mana e toso tātou le pito lea. I auto wola whalango lango pēr. Se e mer. E le whapē nale manatu le whainga malo fau. Tu tū sa moi ona vai, e le ola whalango lango le tunu. E pei a taul me upu foi lea o si tial tātou GDP ta mau ainga mai le 2 piriona, le 3.5 piriona. Whape mai e le tāua le si o tātou Foreign Reserve. Sur 5 masina. E le tāua le alu ai tālafu. E wha tāua me metasi. Pola me repa ual pusa mo. A e nofo leima va ai. I le vai tele o le fina ngalo. O le ai. Manava la. O le manava. Ai wa umano fai atu. O moa nei. E leo in tātou moa. O moa ngosi mai a milita fiku masinga karuainga suka i mele sau vaa sau ngi sau kike sau tangata e whaataua whatoa a moa le tau. Mana mea le pisa o le tau soifuanga, tālo whai le tau soifuanga. Tātou whiolo mea o pisa, whai ngā malo uma le tau soifuanga. Au le tau soifuanga, anai o wa au. O umano walanga pea, to tō au ka pisi, to tō au whala au aina mwhala au tamu whamata, whawhanga o me whawhanga. Ala o wai atu, whawhetaila o wai atu. Wa ngai le atu nu e whai mena, o le tau le nao soifuanga. O loa si o manga te mana e whatau ngofi. Ai pe wa matana toso mai, e le sao le whautautanga le malo. O si tia tupe mau, si tia tātou tupe whale o leo. Ma te tongi ai talafu. Ai whape mai, aongi kongi e kerenge keu vai mai a kongule whawhau kako maro rosi. That's wrong. That's totally wrong. E ta taun tātou whape atu a New Zealand, Australia, Masaina, United Nations, AMF, whaltupe le lalolangi, World Bank, we can provide our service ourselves. Leo whai mato ngā luenga, amana o mia fo isa sino ngā tupe whai, la me tu wai. Le tau ta pena le tātou vālele, le tau ta pena tātou vā e uisa whai, le tau ta pena isi tātou wati na e te tele, whale mai i tua sivi, ma le whale mai i tua nai mato. O mea lana, e ta tau tātou tu e tiu tilo e. A leo pule whapea nei te wangi se matangi. Se ole mena tau le tātalo i o mai mala i le tu. That's curse, Asiata. Yes. O le mea tātou te tatalo i le tu, o le mea tupu. Se lai ei, le tō whahala inga le malo. Se mea whainga tāle whatu i malo, e te alo le tupe le ta atia i to tonu o panksa le tunu. Ma tau tia le liku tila i ei. Ma tau tia tupe e ma whaina apa i le malo. La ta atia tupe le nubivan, la ta atia tupe le ICC, la fo ta atia le available equity to tongo for tupe. ANZ, Samoa Commercial Bank, NPF, mal pisa ma PSP. E ma whaina apa i le malo whai tupe na. A ur whau tau tangata tau, ma le mea le tau mwhai wha ngā solo atu. Se ia malama whina ngalo tangata. A le lawa toso mea le mea lea. Hola whalangolango. Hola whalangolango. Malo whautai. Fia vai ngai lana toe sau langa o mea na nginga le neiva yaso o lana toe wha mafa mai lava I lau whai ngā malo. Ia wha tete le conflict of interest. E pia tangia mai la le sau noa ngā le teitai o le tua ngai sa matua I aloa ia le leile na vai ngai lona taimi. E le iso na lape I le tūlanga. O le ai a mai le conflict of interest o le whape mai ia uana I toe uma enga o toe maua lava e whaipule o whai kongkalate e le iaim kongkalate no mai palmene o whai
Pia tangia me fapena. Mfaina sa na Itali le vaenga ilunga ve ilunga por Kalambe e te tadi ai le sa unoanga ma sa fa mahoni mai la te inga le sunga tuela e pai tulanga le conflict of interest. Ya. Siata se te uso te fo I tu se tala ile matau. O ngo lailanga langa le Palemia o tau inu tali. Ta si sira nei futia wa sola ma so walu. I sau fa fai minister kabineta I to tonu kabineta. Ai fai la to kon kalati. Sau fa. Ya, fai ele si minister fal pui o porum se vai. Ai fai ele si minister ia power fal pui. Ya, mlai va le foi lai o tia vea. E fai ele na associate minister sai ai. Ya, e fai atu. O mai foi lai tofinga, langa le mena le tau mai ai. E sau no I mea, sana faia. Ale la ua wai mal temine nei mo mai tau atu pe turi apu le fai ngā malo. E te sirifia Asiata. E se lo mafatia le mea lea. Awa foi, lawa tusi le lima. O lawa mai pe o le tūlanga foi le ua matuai a mai fa malosi. O tangatang sala ia kilo mai. O tangata vai e tilo mai. O tangata le taualoa e tilo mai. O pei o la o inga o la tau o sili. Ai tau le pua malafo mai. I le fai ngā malo. Le fatoa ono vai esu. O musulanga ia afia. Ia la to whanau imta upuia. Anai te sila mentupu. Nai te sila fia le lei. Melena e tau le pure conflict of interest. Pa fefena e mai so wata li I fasau fai fea ngai ma oil Palemia. Fasau fai ma oil lo tengo tupe le tunu. A o oil Palemia e mai lo wata li. E fai no fai le mea. Mai si foi ana fana bla sa fai po isto finga le malo. E ma fai men na tu Asiata. Melana e tau o le conflict of interest. That's pure conflict of interest. Le la tam fai ne for what? O mana fai le tau tinonga le fatu tu ile tua sa mo utasi. O a uma me tau iati oe o mana fai le tau tonga loto fa maoni matulanga tau aloa. O lea, ia e fa aloa lo I sui malu umo le Palemia. Ia e fa aloa lo I tangata anu. O au kompani ma me umo wa iei o ngoa abe ese uma. Abe lo to rua malau whanau. Patulanga me na. Ma ia e loa le tosinga le lainga. Aua ne iai se fai pule e a fia sona ainga I mea tau malo. O tau tala ia o. Mea umasi o tō lua masi o whanau fatu o tau le tunu. Aua ne I tō wa fia ni quote e batu. Tasi ala utale lau whanau. Aua. Tu umena le tunu. I fola tau e fai. E le lau sau no mai nil tūlanga nei. Ia. Aua lau utale le vanga whao fai on sai. Mautou mata I tu ele o pongi sa le sila sa moa. A o mena tutupu. Ia o mea umana. O mena tutupu, o mena lai sa unoi, o mena sa na ia whaatino ina. A o te whaafetai I le fionga I le sui Palemia. O le tali malu. O le tali whaalolo. Ono le tūlanga. Ina ia ua le whaabesia le motel teim. Ai langa mai lava me fallinga mai. O le mea le ufa atino le vang whaafai. Ale whatua ono fitu vai asu. Whaftai lau fionga I Palemia I le tali. O mo wale avanoa. E sau noa whaamane noi fo il vanga le. Te rofo wala blam whai ule ta whatatanonga na o toi fiafe mai lava. Te loa au fufua duina ia u sa ililinga. O sa moa le isi atunu umatua I pito to a tele lava o na tangata whai ngā luenga le Malo. Public servants. Ai o te loa ia I futia ualu pe watau vai mai le tu langa foi le private sectors. Ai a fo ia matou nei atunu nei New Zealand au Australia o te loa tasi le I vitu o le economy o le driving o le tamau ainga o so se atunu. O la to private sectors. O yese fofuanga ala o fionga malau pae inga me se fo lo fainga malo ina ia toe ave ni vaengo por tele afu le ro kontala te manga luenga pe o lona mana yo le outsourcing I private sectors matulanga fa pena e toe piol mai ele tamau ainga le leyo le tunu. Ia whaftai, o le tātou tara le tupele nei mo le vanu masina.
Te le ia tautinonga na whaile atunu. I le tūlanga le whaamalusia le whainga paanga. Tato whaonga le upulea. Whainga paanga. Partnership. I le vao le malo. Ma whaalapo pitonga tu maoti. Ma company tu maoti. O la tone. E drivinga te mao inga le tunu. Tato 5 tausanga la le nei. Ia e se lau miliona u whaanganga le lei. Mol fa mo ela tina e no falteri malo o la tone falteri malo tau amata falteri malo le fato atau tilo ma va ai ma ave se leni ma ave ia tulanga of so swani sirin tarfenga na ita pu e me mo tato tulisi tolu se la miliona u fa nganga mo tato ba lele le o pena ma le u fa solo o le vai aso nei fo isa mato fono mai. Ma tama whanau ma le tunu, tama pai late uma nei ta apere la lolangi atu. O lo i nei le to ono la tau, o le sunga ia tu e whelolo eti laulala. O le fionga ia puni alama. O le fionga ia Jason ta fo i lea lea lo o pali right? Ia o Ama, Captain Ama. Se tasi fo i alo le tunu. O mātou la ia sa mātou tereno. O lala latou sila i le fina ngalo le malo. O le latou e amatal valele. O latou ia. O latou ia e vea valele. Latou fo ina intine a valele. E a mai le latou tua lalo. Where can we start from then on? Nanga le uto e fili le malo. E toi amata. E le te taun tatou whata mala. We have to start from scratch again. Ina ia ua. I toi tupul me lea, o le whaale tono le business vale. Tol se lau miliona leo whaafsenga mo le merena. 5 miliona lau tue avel whaltupe ati na e o i eitangata e whai loans mo le atinga ena o business laiti. 5 miliona lau ave mo tangata e whaianga luenga mo le avenga o loi whafo export. 5 miliona, mo le au whai whatonga mo le au whai whaifa. A tu whata, si la lata le ono se lau miliona. Le tupere na. Leu whaafsenga, mo le 5 tausanga. Mo le atina e nga o le tamau ainga tonu a le tsau no mai. E le ngata ilea, siata, le ua avel ta 2 miliona i tu malo. That's private sector. That is private partnership. I le vao le malo. Mai tu malo. Whaafewhena wawena tātou tele tonu whaatupul tamau ainga. E ngā lulua e mai le i tu malo. Avel whaatutuanga e whaasole lei, whaasosa o whaasofa mauni. E rei whaatari si longo atu le malo. Whai lato ngā lunga, paule mea le malo, whai le tiu te avel tupe sosan. Nā le tātou fuawai. 2 piriona le GDP, le tonu tesi ma le 5 piriona. A le whamele i tuanga, i le taua. Tala na fontoe. Te ofo. Te ofo. Pave fe na na so e ale lau pepa le World Bank pa tangata na how is your performance of your GDP? How is your performance of your debt paying? How is your performance of your foreign reserve? I le fesili se si me tangata na e fesili low capacity I low mawhai o na e wha ngai oi le malo ma to tong iau ai talafu. Iwi alau ai talafu na whai le sia wadi. Ale utato. Ale utato mai to tongi o ina e tau atu ele malo si anga o le malo fau iana whainga whaavai maona whatinonga o le ngā inga mo lumana o lau fesili la asiata o le pine lau tia le whainga malo o private sector leu whaatula export authority it's gonna be e iai whaalinga o roa pe whaalua tausanga e o mai mo trade mission ma trade show I nei New Zealand Australia Amerika ma Amerika Samoa Lala wala na. E mai umai api sinisi lai sa mo mai display ne. Su ela to market, su ela to olofo, su ela to contact fo. And that will happen. E foi la mal so songi le malo. E mo wai tu lang on marketing and tu lang on fasolong contact fo mai le sinisi, mai le sinisi. Laula fa siria siata. Wata pena fainga malo mo 5 tausanga nei. Si tiel te mau ainga business to moti. Whaftai lo whukot Palemia. Au tai ei mata upune I mo le tamau ai ngā maruia o sio tātou utunu.
na o whaafsiringia se tasi o whaurulunga o matanga ruenga lau whainga malo, matanga ruenga o malai waalele. Le whionga tūmurwao e vili. Na ia sau noa ai o le whaanau nau ta inga lea o le malai waalele ma Samoa. O le lea non tatou wha private. Wha fu ia ma malanga atu, ma mafa, o le landing fees, ia mesi fōr. Ono outoe manatua la ia o malanga mai saina ia sa whai malanga atu i Samoa matulanga. Ia e le toi nā male laina na sirfia umai la tunu le mafuanga na toi tau fia ia o na ua pe ua leo ngatasi fo i mawhaato whala inga a le sa avea mta i tai fio le vanga whaupawhai. O le sa whaato whala inga. O e tau sirisi. Ao koe fia mai ngai ka ngaka ngā taru mai lava le mea na tato whaia. Wa siren kako whai ngoi e whape ngā o tato na mafuai le leo le tato endi o i le lato fo i side o le mali lienga. Ai e ese avanoa te ono wha aua wai pe ato e maua le avanoa e mwhena sa unoa laufio. Ea, nau wha alia i le whionga e whamata. I le tasi fo mai ngati le stea. Nau wha alia i ai e message mai lava le CEO a le valele le hainane e lain i atea ui vai soma. Talu ono o walu i o le amatanga o le tapenanga o le mele. Wana matua i solo lo olu malo tele tununga o le mele manu i ele tunu. Peita, o a mena tu tupu ma le ese fo o malangona ma le fionga i le sa avea fo Palemia. Na moli tu waia o le Palemene o lo ua afianga. Ana o le afia i le tau nuu malanga. Manu e leise malanga. Su lima tau sanga o whainga luenga su enga o malanga leo mai. Sa tau fio fifo. Aina wa tu la i mai le tatou ainga fast. Le na leina mai malanga. Ui o lea. E leo mapu le tau longolongo malfai. O le tapena. Le tapena le wha moe tue amata. Mana ia. Io e tem fai na ubai mo ti le 2 miliona. In malanga tasi le tupe maua le tunu. De ngata i falteri malo, fale ainga. Ia fua falau aina, falau tamu famata me umasai o vai palu, ma vai taele i piula, ma li pata. Ma matafanga uma. Aloringiu ma le ula. Io e. E toi fai. Mo le whaafonga me le tunu e toi a mata. Lei e tato malanga ia, il tūlanga la voi lai vinga mai le e tō whai apalau. Nanga mo e vore tupe alana matanga alua ngai landing fees ma mea. Te lei le tupe mo wha popo. Ia alfa moe le na e tue tā pena le lei e tato malanga na o tupe na Asiata. Me nā ta o tupe fau, our new money investment. Tupe fau i sa tato le mo. Ale mea titi. Le ufata tia le tato se lau miliona i le tausanga. E upgrade o mai tato o whaletari malo. O lono winga la, o whaletari malo uma lea e iai lalo le tūlanga o whaletari malo, po whaletari malo te tele, o whaletari malo whaleonga lua malato umolo i peach whales ma mea. O i. O lono winga 2 miliona le tausanga e whamatu. Ia, o te ofo ha. Pau le mea lai fie palangi e ba ai, ia le leile whale Samoa, malu le lei, malu lo na wha malu, malo na moenga malana ta inamu, le lei le tūlanga o le sio manga, le lei le tau mafa, ala ta tia mali mena, alaina sau le lalolangi, o le mata whanga e le maua i atunu, le la tau te iei. O lona winga, e re taun tātou whata malai, taun whai i le lei, ma leu ta pena. Malo whaatai, o le ata whaasifo mai, na anginga i le anau le faipule o fale ata tolu tono le Palemene. Ina ua ia fea le tūlanga o whala au whaasaina ma vaenga whapena. Ia matoe a fia ila na saunoanga le whape mai ua taulona a vatuloa ni tangata sui. A vatuloa. Mai tasi lea mata ua tele lava o le whaalawi loa ma le anava le vang whaabufai. Sairingo le amio tonu. Ia, o manatuta te whaasifo mai ai, wa iai o te loa tau nu, a wa iai ni nai update, ia a mese foi wa iai ni whaatara noanga, mani fuafuanga mo le nei taimi, a wale sa ilingo le amio tonu. A mese a, cases ia na tātitia mai o leo o mai le hasoe le lopo whetua iai. Ia whaafitai, o le whaamua le vanga whaafai le taimini nei, o le saonga le mua ma le pui ngole tunu.
mai le matanga luenga o le leon fal pui pui ele to fatu sautala langa leo te afia le tele mta mai le o foi sautala o leilu mol fam zinonga o telefo ina sautua inga le mele vevesi mai ai i la tau o lo iai le fala putonga alo ia le e wa mai la tu se fa sea mai sa le tau no tau ver tu langa o lo wa be fa tasion tanga luenga le leo ia malo tofi minister ono tu langa o mei le o te afiai Asiata o mano tau tino le tunu o mei o te afiai e alu pea and let the court take its course o te le tau fia po atu langa umei ai o le muri mai on tau po le pe fa falling mai ua fasiringia lo o fa maoni i le au wala na lai ona o tau a beina le mtanga luenga o le memo mua o le file mua le tunu marsanga le mua le tunu folau fa saina sa waina fasi o te tangata o tūlanga o le petia o vevesi ma taimine nei taun fa mua Mali. Tono fo mtanga luenga leo le ta titia mta upu o le mawhai ona mawaston ma le vai tau la ina mo lumana fal pui foi tele fa fitau di le tupu mai o mena e tau na vai fa le fa si mai o lo fa mua i la ulisi o le tapenanga ina ia vai po la le si tulanga fa tau nu ia il fa tulanga no le tau nei ai ma le fa tatia ia le fufuanga i le sosoani mo mia awa ana avatu tangata mai fafu i le amatanga Ai. o umman tau ana avatu foi tangata mai fafu i le amatanga i fola au fasaina o umman tau i le la valau sa soro fa afin tau ono lea a fai ua ngata le sila fia tatou tama fa nau ma le ofisa la tatou nofo ai pea la fa awa ai pea le melea wa le mfaina maua po utati ai fa pea i lo la vai fa tai le tunu ul temini o saunga le mo sa moa e ta tau on fa mo hola fa saina e lei se si alo Mali. po o ai lava a sau so ngo mei e mo ai po ai lava sui al palemene ma tofinga fai ale ma fai lana fa ma le officio leo ma fa tau nu me tau na fai e mai mau for time paula valea ela fia o mai e o lo fai fa maoni la tonga ben ai ta tau ona matua fai le leise a wala fa tino le so ni mo mia mo tato la tato fai nga pa nga mo Australia le vo tato te fai nga pa nga mo New Zealand ma o leftu na il cabinet el temini po fea nga i il tarsanga iset so soani e mol fa mautuina mal fa tula ngana le o le officio le mo le lumana e le se si tu o le mau fa vai sa idi la meton o le mau fa vai na mai le alo se upu sa ili la meton ina ia mau uma mene wa file mu ma meton fa unga le sa e la ia le se tato be pesime mai fa so tato wolo le mera le tanu ma fa mai upu ia fa ftai o nau sa nova penal su yo valet ala tato lo la po ile ver tato titilo la te muri po ai sa longa ngore lisio ka kai let's see and wait awai le to alo le malo te mine e sa uma la fo fa solo test ma to te fa solo fo yo fai test e le si alo la usa no al ministero leo lo tau avea le mtanga luenga te mine a muri pola amata tu ile leon fai test Mania. awa umano uvala au ile lo pule le straws ma ave e la ufatonunga awa ne iwa fa le tonu le va ingo mene nga ia winga fa la tua e fa le nga ina isu nga se si sa ma la ave e la tala tilo le mele wa to e u tu fulu au tanga to ale fa maoni lota to samo ona mai fola le la fa test mai fa wa paulo le wala e ma wailar fa maoni tato me la tato wo so e wa matantanga luenga le e o pare mene a to fa solo ma e o vol fam sinonga a fai la tato wo sa ili la mito ia sa fo fai tato umma le fai unga le tun ai a mata tu ia tato fa tata inga le po ai se na sa no mata tala ia la sa fai le
lotoi lotoi le atilo le mata le mai le tau mai la fa solo ma la lea tau tinonga we gonna fix it up Malo faftai wa wa ya tua savali le lua male afaitu lanta fatano ona le tele male no ya vainga tawa ya ai etafo ile liu ai poe ya etufo ile to te pai le atata le ngai finga ta ya tau io na yai mafaima fatili foi mole ai walo tino maloloina foi ma se fo maloloina ya tau foi na langa olo au na sa tong fitia e foi te mo to na mo miele aule tu ilunga e facing a relax foi lele o mana toile ole atu unisio officiali no te la longa e la ngona tino e to e maua se sta te mi te to e fiu sa mo ta won to mo se sta te mi ai ole vai nga fai ole dei fa te no ngalo fiu ngale ri Palemia ya e mo e vatuile vanon nei so fingalo lautele fa leo ai foi so fa to fa la inga ya ile tulanga wa ole fa to ata fa tala no sai ya ile lango anai yo tatu ainga o fa to ile to sa mo utasi mai i tu de manu mo le nei ke lope ola e faile le fa mo Wellington le temil dei la inga fast la mo moli melo fa anga o le fionga e peseta ya feta matalasi o lo faia le lato fa moe ya o Hawaii foi le fata pena le lato fa moe mo le aso ata ya o manisi la votatu ya o le vanole ne te talai le tofa ya wa ole o mai alfenga filfilinga sai ya me se fole tau pati mai o le mamalu lo telo le tunu uma ele tau mati le kilisi masi le nei o le atatu walo ia o le amatu wafa atu mulia sa mo le tangata to fo ya tu tatu o tunu lo fi ya faftai Asiata ya sala le umilta por kalame e fai asi tu o ofisili ma le tau mata o ofisili en fai mene uyo lea o vanoa me le au maua a tonu foi lava e Moses ta taimi ya sa mo le tunu pele ma lau whaafongo mai ya o maua nei lau taua whaasoa atu ai fo i lungo to penga te whai langi vai se unga fo i no tu ua le tunu pa pena lau tau tapo inga mau mo muan whaafta yatu ia le mamalu si tātou tunu a toa no fua tapo inga le tala le lei whaafenga inga taulangi ia me se fo i le tunu a mo yon tulang fa lupe wa inga malatu tama mo latu inga le usonga tu mo mapule tu au malatu wa inga le taima le va fonti tato fa inga malo au fionga le amo malu le malo sur fono si tofia e me si fo ile Palemia la fionga le fonga talai su malu mo mota la fionga te le tu ngai yu mo tato Palemia au lua fionga i tamai tai su Palemia malu ka peneta minister lango ia taina le folta po inga mau le office of sinonga yonga fam sin sili mal plestin of sinonga e me se li imta mai tel fam sinonga maulunga fam sinonga ole fanua maswa fal tatu sa mo atoa le fenga le ngal malo pe se foi sa mo yo no tulang fal pe te fafta yatu ona lautu talo malautu tapo i mai lau singa mai pe lava upu sa moa na fai atu le teimi o lau whātautonga o le no foa leo te no foa e leo so no foa o le no foa le tunu o le no foa o sa moa atoa a lava me tu le mai le teimi ma le teimi whawhita uli maru i tau o te whaalangolongo atu tātou te ngāri lue whaatasi mo le manuia o sa moa atoa i lava foi lai no o mawhaatia i mai o le tino le nei teimi au lautou tatalo ia lautou sisila mai o manuia mo vol fatal tanonga mal tato visa fasala la ur tau te ia avele yuta pe ia opu ai fa fetai no tau tino tu foi fatau tonga ile ma fai le malo ona toia tina ele malo na ia ona mi ai tu tino umo le kalisia le tunu umo le malo ona le pine foi le on tatu tau nu tau unga le o afa fitauli o amanuia o amea ngai mai lumana e mana mia le ato fe vai dia
Le ato pona tātou te whaafetuwha i aile manuia ma le leim wha le tonu mo le atunu o lau le te talo. Au seo whaatawhetawhea i nei New Zealand e mo moli atu le nganga whaafetai tele le paia o Samoa umalava. E meise li tu vai o le tala le lei whaafenga inga taulangi sa auto o atu ma whai te talo wha manuia ma whai au komenio ia ma whai fo i le taulanga o le wha manatunga iaso sa umatalu na o i nei. Pa ia fo tapa au ma inga mfale polo to finga e ala iau to wasinga ma te ufungala au o lau to pule lea. Tai le tua lewo o tea i tua ma le whale mai wo manuia. Pa ula valea i o sa i riri ma losi u sta il fo mai. Ina iau fo i sa moe wha waulo vala uina. Ia o manuia ato toa. A wao ngā fo ilo novo i nei. Ia o ta pena i fo il wha moe mo le tatou atunu ni New Zealand. Wha moe fo mo Australia, ma isi tātou atunu. Mo le tua ile nganga whaafitai tele lau tō tapua inga, ma lau tō talo, manuia me uma. Hapena fo ina ma mo le atu le nganga whaafitai, wha inga Malo, na lua sa se lua, lau fionga i sui Palemia, lau fionga toi lupe on semo, lau fionga munipola, ale morio, lau fionga le fong fitalai, ma le sui fong fitalai, ministal ka beneta, ma le tatou wha inga Malo. Vi ia le atua. Aua ne o tātou whaua le vi inga o leri. Na o se e iau mali, se e iau tā wheloa, sa tātou lutia i puava, na le o tātou mapu i whangalele. Papa a veloa la ia. Tali tonu le tātou walawina a wale atunu. Ia, e mori fo i le nganga whaafitai, tāpua inga le tātou a inga whaatua i le atua sa mo utasi, o tātou lea o tau a veina le whainga Malo, o le whainga Malo a sa mo atoa. Mori le whaafitai tere lau tō lango, tau awa me ina o le tātou whaamoe moe, mai mata whale, mai tū malai, mai tū pai fia. New Zealand atoa, Australia atoa, Amerika atoa, Tutuila atoa. Mata whai fia o le lalolangi, sa autou tongi na maa, ma le teritonu, tātou lea. A manui atu fo inisi o tātou ainga, o whai whaamoe moe le so, ia le fionga ia pesta, matalasi, ia feta, ia e koleni leu ke mana o teru ia o petaia. Este mi tala whea ngai lei. Whawhetai tele mo mea uma malta penanga o le tātou ainga. Ia e tātou te wheso o tai pea mo tātou whaamoe moe pea i le nganga ma le whaamoe moe o le tua. Ina ia manuia le tātou ainga. Tai whono uma, se i wasa i lava foe, se i tapena le tātou budget, ia ona li liu atu le ita urumanga uma mo le tāpenanga o le tātou ainga, o le whātua tua i le tua sa mo utasi. Ia ele ngalo langa le lava sa i lau tau sui le fionga le tampunefu ia au elua, sa mato loto loto ia o tapena le tātou whamoe moe, au wā le tātou whātau tonga, ui lea, i ia le tua i mea uma wana whaia. Ia e wha iu se tala, sa moae ma le tāpua inga le nei aso i o tātou manatua ma le loto maulalo le wha ngā tama. Lo whenga iei le tātou toa sa moa ma le tātou whetu. Sa moa ina ia manuia lo lātou al whaipa. Whawhitai, tai nei tama whanau malo le atunu. O lo upea lo lātou teritununga ma susu e le whamalama i le atunu pele o sa moa. Ia, lau whionga e le Tautai A'e, tai malanga, ma le kapeteni, alo i outou whaiva. Tu sa moa, ma le tō sa moa, alo i outou whaiva mana ia. Ta pena wha tau sala. Ta pena le tūlanga e tau sa fia i sa moa. Ta pena le me ngata i loutou mwhai, o loutou tau tua toto lea mo le atunu. Whangia le atua, awane ise si le vea. Ia ta alo wha tau sala, i le tau mate, ono loutou mtawha i oi lea. E mātou tāpua i atu mapati le pō, ia maula li ula. Ina ia manuia whaiva o se tātou atu. No, whai o toi se tala Asiata, haftai tere lau tō whaal vai malai. Haftai o whaiva lo filima, e mai se fwoi whaavano ina. I ia le atua o le vau o sau o le ae, suisu ia tongi. I le whaamatonga o fia ino no whanga tō tonu o le tātou ofisa nei. Ia wasa nei, fwoi nisi o Palemia. Ma vai atu o le tātou atunu. Ma ia bel tātou ofisa, e urufale ma ia iso sa moe manao, mi se pso soani.
whasalawina po le alava tala po tala le kalisia po tala fo le tunu. Ia, mawalo tau tofa, whau tau tanga, wal tau tuaina o Samoa, nei tu la o te alofa tele atu, pa ia malu ta po mai su tātou tunu, Samoa ai mai se atunu mamau uma. O whainga lunga tutofi le tua, tātou tu di vai pe ile li, so soani mo tātou o wala uma. Samoa se upu wale tau tamali, ma le longo mali e lau sira ni aso, ia whafo i mai a lauli. Ma tō talitonu e tele pesenga e matua leo e poto fo i le tautai, ia e sele natu iama. Whai ua ileo se tala whapea, tātou mo se whainga maro longa fia o le nei weekend, tātou ufale fo i taulanga pa ia le atua, whaua waile tātou wola whakirisiano, ai meise le tautua ino si o tātou atunu. Manuia le whafonga tāpua i mai paanga uma le tātou Tautai A'e, ma le tātou Blue Wave Network, ina ia manuia whaiva. Fufuanga ma la vasina uma wal tātou whamoemoanga. Ar nei tu la, whasoifoia, mai manuia. Ia, ale nā ua whasifole te noa, ia, ore susunga pa u, ia, ale whionga le Palemia, alo tātou watunu, ia, ole vo ua, se safa au tile utu le whaimea, tu sa io ana whamanuianga, o lana whawhitai, o le whamaninoina, ia onisi o vaenga ina ia awana i o tātou tu ufesili, ia matausi i matu e peo le tala le tonga le ainga taulangi i mataupu. Le fotau mauadua, ia o le tau mawhainga fo i arisunga le Laaulialemalietoa no besoli ai Joseph Paka. Tai Asiata ua tau ngalo ia te ume tau fusuanga. Iyo. Ai batu fo i le whamalo ma le whamalosi ia aloia i o whaiva Laaulialemalietoa lupe soli ai Joseph Paka ia tafe toto wala. Pula o whafonga wase ai manuia mo si o tātou atunu. Mato wa lofa tele atu fo yuso, fa pena fo ile uso ia tai upitaia ia alo i o rua whaiva langa o rua nei teimi ma le whamoe. Manuia le whangatama, alofa tele atu. Ia, o le whaatoetoe a muri o leola na ami e ato haiti no whaatau sili. Ia wa whaatatanonga rea, staulunga le ma whaatatanonga, whaafutei fo i le whionga le li Palemia. Ia ono leva no ono sai mai o tau Samoa. Sei ma ko mafuka kasi foi. Iyo sei ma tau mafuta foi ma tau ia ma le tau Palemia. O le tātou Palemia uma lava. Ia wa ato e fio atu. Ia ona tau pule lava leo o tau la na fionga. Taimi uma tau te oiro na ofisa. Ia ona nefu itama i taimi o ma tau mafuta. Ia se iyo ma tau militino foi ma tau ia. Whaafutei tele share tātou proclame le vanga o le fiafi. Tau walunga tuai ma le tātou special le nei e fiafi le nei tai au fo i o le aso to nai. Manuia le aloatu le sapati le aso tai au. Tātou whaato wha ma wha soifua ina. Soifua ma ia manuia. Soifua mai manuia.